Vi ste nama učinili veliku čast što ste gost u našoj emisiji. Zadovoljstvo je moje veće. I naše, jer vi baštinite čak po saznanjima koje ja imam, a vi pišete puno i brzo, 18 romana. 18 knjiga. Prva knjiga koju sam napravio bi izašla 88. godine, Varvarstvo ime Hristovo, o dejstvu Vatikana prema Srbima. Mislim da je ta tema večna tema i rad Vatikana i vatikanskih obaveštajnih službi, a to su fratri jezuiti, između ostalog, tu su i malteški vitezovi i Opus Dei. Ovde na ovim prostorima Hercegovine je vrlo prisutno. Prepoznaćete rad Vatikana kroz formu ekumenizma. Da. Taj ekumenizam je u stvari prevara. U tu bajku treba da se utope sve religije, a da bude vrhovni gospodar papa. Međutim, kao što znate, papa je jezuita, ali nije on glavni gospodar. Glavni gospodar je crni papa, jezuitski general koji vlada Vatikanom, a inače jezuit je napravio Jevrin Ignacio Loyola, koji je prešao u katoličanstvo u 15. veku i napravio je sveštenički red koji je, možemo da kažemo, najpokvareniji. Da bi proverili koliko je taj red pokvaran, na Google otkucajte jezuitska zakletva, pa ćete vidjeti vrhunac ljudske pokvaranosti. Druga moja knjiga bila je Tajne albanske mafije. 88. je izašla, u njoj sam objavio listu albanskih špijuna i mafijaša po državom u svetu i rekao sam te daleke 88. da će se praviti zelena transverzala, da albansku mafiju pravi levo krilo CIA i tada kada sam sve to rekao, ljudi su mislili da sam naivan, da će oni bratstvom i jedinstvom, samoupravljanjem i ostalim floskulama rešiti problem albanskog separatizma i terorizma. Kako ste došli do podataka? Pa tada sam bio novinar, istraživao sam neke teme i kao svaki Hercegovac imam kvantni um. Vam objasnim šta je kvantni um. Kvantni um je koji na nekonvencionalni način dolazi do rešavanja problema. Zapadnjaci imaju matematički um. To je um koji je reproduktivan u stvari, gde neko napravi šemu po kojoj se radi i oni mogu decenijima ili vekovima da su funkcionišu po toj šemi savršeno dok ne dođe do iskakanja neke tačkice i stvaranja problema i onda viču bip, bip, bip. A mi Srbi, Hercegovci pogotovo, umemo to da rešimo i vidimo dalje i više nego drugi. U ostalom, najveći špijun slovenski je Sava Vladislavić, koji je odavde Hercegovac, koga zovu Raković. Koji je za KGB. Napravio je Rusku spoljnu obaveštenu službu i kada je Putin htio da istražuje istoriju KGB-a, odnosno Ruske obaveštene službe, iznenadio se da je Srbin tvorac Ruske obaveštene službe. Ruska obaveštena služba je prilično dobra, ali bi mogla da bude mnogo bolja. Trebalo bi da bude ofanzivna obaveštena služba, kakve su zapadne obaveštene službe, da vam objasnim razliku šta je to ofanzivna i defanzivna služba. Ofanzivna služba je ona koja kreira događaje u svetu ili bar u svom regionu. Znači, Srpska obaveštena služba, koja će biti kad ja dođem na vlast jednog dana, da, Bog da. To izgleda tako daleko, ali nikad se ne zna. Obaveštena služba kreira događaje u susedstvu. Znači, Srpska obaveštena služba bi trebalo da ima svoju partiju u Hrvatskoj. Srpska obaveštena služba treba da ima svoju partiju među Bošnjacima, među Albancima. Imamo li ih? Nažalost, ih nemamo. Jer da ih imamo, mnoga događanja koja bi predupredila. Koja su bila loša po nas, nisu se dogodila. Mi smo dosta izgubili od svog srpskog naboja, izgubili smo svoj ponos što smo Srbi, propaganda neprijateljska sa zapada učinila da mladi ljudi se vrlo često stide kad ode u inostranstvo, što su Srbi, što je velika greška. Ja sam zaista putovao po svetu i svuda sam se osjećao superiorno i znao sam da brže mislim, brže govorim, brže zaključujem od svih zapadnih kolega. Koliko jezika govorite? Govorim samo engleski i srpski, ali kad govorite srpski, ceo svet vas razume. Recimo u Persiji sam otkrio da preko 1000 reči persijskog farsi jezika i srpskog istovetno. Isto nam je tako među Velšanima. I u Turskoj kažu da. U Turskoj, da, ali turski jezik je pun tuđica, što se zovu varvarizmi. Ali recimo hamlijski, velški jezik ima isto 1000 reči koje su srpskog. U starom egipatskom govoru ima puno srpskih reči, zato što mi kao Hititi, da, Hititi su u stvari Srbi.
vladali Egiptom 200 godina. I danas imate u srpskom jeziku celu egipatsku versku terminologiju, prisutnu živu u srpskom jeziku. Bog Ra, postoji Bog Set, kad postaje Ra, Bog Sunca kad postane vidljiv, i Bog Tmu. Imate Bog Ra, Zora, radost, rađanje, Rada, Radojko, Zoran, Zorana. Ja pišem knjige, to je kultura. Vojnici jurišu smrt sa uslikom Bogu Ra, Ura. Kad dođe sunce na tamnu stranu, postane Bog Tmu. Nek sam ja kao Zoran u ovom dijelu gdje je sunce. Recimo, što je interesantno za Hercegovinu? Hercegovinu potencirate. Kažete nam vaše porijeklo hercegovačko. Stare Hercegovine, Banjani, Lučići. Banjani. Puno vas ima doktora nauka, čak i jedan trostruki. Moj deda je osnovao ekonomski fakultet u Sarajevu, Leonida Lučić. Njegov sin je Ljubiša Lučić, košarkaški trener. Da. A u vašoj biografiji piše da i po babi imate korijene divne. Baba mi je iz familije Đorić, Milenko Stojković mi je predak. Moja babe tetka je bila Ilka Marković koja je pucala na kralja Milana Obrenovića zato što je streljao njenog muža Jevrema Markovića. Jevrem Marković je brat Svetozara Markovića. Smatrate li da je Milanova smrt šteta za Srbiju? Milanova? Da. Milan je napravio tu grešku katastrofalnu po nalogu Austro-Ugarske, zaratio sa Bugarima i pokvario naše odnose sa Bugarima. Mi smo napali Bugarsku po nalogu Austro-Ugarske. Kada je Bugarska ratovala, imala drugi rat, mislim, sa Turcima, mi smo ih napali sledeće. I time smo u stvari napravili zlu krv koja nam se vraćala posle u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu gdje su Bugari mnogo klali. Svetili su nas. Mnogi pisci tvrde da mi još neku zlu krv od kosovskog boja vučemo. Neko prokletstvo. Da vam kažem, ne vjerujem baš mnogo u ta prokletstva, jer onda možete misliti kakva bi prokletstva stizala Britaniju i Ameriku. Ali naravno, njih će da stigne. Naročito Ameriku će da stigne uskoro prokletstvo, bit će zemljotresa, bit će rasnik nemira i to je zemlja koja je na kraju svoje karijere. Da bi gledaoci shvatili s kim razgovaram, jer mislim da većina njih vaše djela poznaju i da čitaju, vi ste studirali i drugovali sa Frenkijem. Ja sam studirao političke nauke, ne, ja sam išao u osnovnu školu, razred sam išao sa Frankom Simatovićem, on je drugi iz razreda, a studirao sam fakultet sa Jovicom Stanišićem, moj čuveni roman Vladari i senke, koji je izašao u 1994. godini, danas je bestseller. Koje godine ste završili političke nauke? Ja sam studirao dugo, ja sam upisao 69. Ne pitajte kad sam završio sam, kad sam se vratio iz Irana sa 33 godine, sreo me jedan drugi, lupio me, kaže, po ramenu, kaže, sad ti je došao Saša Tijenić, naš kolega za glavnog urednika koji nije završio fakultet. Kad vidi da nisi završio fakultet, a ne trpite, ima da te prebaci u knjigovodstvo. Kaže, bolje ti završio fakultet. I meni bi ostao engleski jezik i da opłatim završim taj fakultet. Tako da sam u nekoj 33. godini završio fakultet. Imam 4 dece. Bogat ste čovjek. Bogat. Pol? Mislim da je najvažnija stvar za Srbe da pravimo decu. I jedino što treba da se takmičimo između sebe, da dokazujemo ko je veći Srbin, ne pričom, ne vikanjem, ne kućama i ne automobilima, je deca. Da. Najveći Srbin onaj koji ima najviše dece. Ja sam Beograđan, ja sam 4. generacija Beograđana. Moji su preko Užica, iz Hercegovine su došli u Užički kraj u selo Ravni, pored Užica, ja sam 4. generacija u Beogradu, tako da ja nisam nešto drugovao sa studentima. Ja sam od 16. godine počeo da radim i od neke 18. godine sam bio novinar. Meni je novinarstvo bila strast i ja sam u 8 razredu osnovne škole gdje je bio onaj pismeni zadatak šta želite da budete kad porastete. Ja sam napisao da želim da budem novinar, pa onda poznati pisac. Sve ste želje ispunili? Sve sam ispunio, Laguna je moj izdavač, moje knjige mogu da se kupe preko e-maila. O knjigama ćemo kasnije, da vaš život... Moje su knjige prepune informacija, znači nisu lake za čitanje, nisu za budale, moram da kažem. Kako ste napisali prvu knjigu? Imao sam 38 godina kad mi je izašla prva knjiga Ta Varvarstvo ime Hristovo, zatim je izašla knjiga Tajne albanske mafije, pa onda knjiga Tajne lopovskog zanata, pa sam onda napisao Pavelićev testament 1 i 2, prvi govori o saradnji komunisti i Ustaša od 1937. godine. On je sporazum između Moše Pijade i Mile Budaka u Sremskoj Mitrovici. To je užasna saradnja, Srbi nisu bili svesni te prevare koje se zvala komunizam i partizani.
A druga knjiga se zove Žig komunizma o zločinima komunista Srba u Srbiji i Crnoj Gori. Tu su komunisti poludili, to je knjiga izašla 1991. Ja sam razotkrio da su oni zločinci svi bili, da su sve vreme rata šurovali sa ustašama u Hrvatskoj, šefovi komunistički. A koji su to šefovi? Počeš od Josipa Broza Tita, koji naravno nije Hrvat, napisao knjigu Titova kletva, u njoj je kompletna priča o Titu. Tito je sin Franca Jozefa vanbračni, austrijsko-ugarskog cara i služavke Marije, koji je dat na vaspitavanje jezuitima, a jezuiti zajedno rade sa britanskom obaveštajnom službom i sa sionistima. I Tito je vaspitan, odrastao jedan period života, odrastao u Poljskoj, tu je dobio svoje obrazovanje, svoje ponašanje, i kasnije ubačen Nemačkoj obaveštajnoj službi Abweru, za njih je agent Weiss, a onda je podmetnut Sovjetskoj obaveštajnoj službi koju je vodio Lavrentije Berija, a ja u knjizi otkrijem da je Lavrentije Berija od 1922. godine engleski agent. I onda je zajedno sa Georgi Dimitrovom učestvovao u Španiji u likvidaciji svih onih komunista koji su bili odani Sovjetskom savezu, a nisu bili u stvari engleski agenti. Tako da je Tito sa Kardeljom i ekipom likvidirao mnogo ljudi u Španiji i taj deo života je prikrivao. Govore da nikada nije bio u Španiji, međutim ljudi su ga poznavali, sećali ga se, tako da ipak ne može da se sve sakrije. Posle toga sam napisao knjigu Vladari i senke, taj špijunski roman, dokumentarni špijunski roman, koji je šokirao sve ljude, jer i danas je aktualan. Evo tu u romanu ima recimo operacija Habsburg, to je priča o secesiji Vojvodine. Knjiga je izašla 1994. godine u periodu kada je Jovica Stanišić, moj kolega sa fakulteta, pravio srpsku službu od novih ljudi i od starih kadrova i Savezne obaveštajne službe koji su bili srpski orijentisani, bilo tu i Hrvate koji su srpski orijentisani, i kad je izašla knjiga u decembru 1994. ljudi su bili šokirani, jer neke operacije koje su se događale u stvarnosti kod mene su u romanu bile obrađene i onda su ljudi se čudili kako... Prepoznavali su. Kako je tebi Jovica dao? Naravno, Jovica meni nije dao podatke za knjigu, ali ja imam razvijen, kao dobar svaki novinar, imam sam razvijenu dobru i danas imam mrežu ljudi koji mi doturaju informacije i umem da pronađem informacije. Znate, to je najvažnija stvar kod novinara, je umeti slušati. Vi umijete da govorite, umijete da pričate. Milomir Marić je čovjek koji na televiziji pravi čuda, dovodi kriminalce, dovodi obavještajce, a vi ste čovjek koji o svemu tome piše. Ono što je zapisano mnogo duže traje i mnogo je opasnije. Da li ste i vi, pitali su, da li ste i vi saradnik vojno-obavještajne službe? Ja poznajem sve ljude već decenijama, ljude iz bezbednosti struktura. Izvinite, ja vas ovo moram pitati kao novinar. To je Dejan Lučić špijun, to je uobičajeno srpski James Bond. Ja sve ljude moram da poznajem kao što lekari poznaju, kao što se lekari poznaju između sebe. Ono što ja obrađujem u knjigama vrlo često je mnogo ispred onoga što se događa, što obaveštajci mogu da znaju. Jer obaveštajci, nažalost, se ne stvaraju kod nas kao u Engleskoj. U Engleskoj se iz generacije, znači iz istih porodica budu obaveštajci. Pa i kod nas je slična. U kontraobaveštajnoj službi sinovi nasleđuju roditelje. Kod nas sistem obrazovanja nije takav. Pazite, u Engleskoj se profesori univerziteta su špijuni. Profesori univerziteta su tiperi koji kažu, onaj mali je genijalan, njega zavrbujte i brinite o njegovoj karijeri. Kod nas nemate brigu o kadrovima, znači da kaže, ovaj momak je iz dobrog legla, recimo. Da. Kada Englezi kažu da je tek treća generacija obaveštajaca dobra generacija obaveštajaca. I tu se genetika prenosi. Prenosi, pa ne, pazite, ja imam 4 dece, 3 sina. Možete misliti kako izgleda život mojih sinova pored mene. Ja pričam o špijunaži, govorim o špijunaži, ja ne pričam o fudbalu, o Novaku Đokoviću, koga naravno volim. Meni je samo informacije, slaganje informacije, ja onda kad složim informaciju, onda se oduševim. Evo, recimo, za vas složena informacija koja je vrlo interesantna. Ja smatram da se Hrvatska sprema za rat protiv Srba. Na osnovu čega to... Ovih dana? Ovih dana.
Pa zato što je ovih dana izašao podatak da je Hrvatska kupila, dobija i od Amerikanaca Više cijevne bacače. Koji su, ajde kažemo, ako neka vrsta kačuša modernih, koja je 400 km daleko gađa. 300-400, da. 300-400 km. To znači Hrvatska gađa Beograd. Pripremaju, gađa skoro celu Srbiju. Da. I celu Republiku Srpsku. Zašto Amerikanci daju o Hrvatskoj oružje? Znači daju je da bi Hrvatska nešto ratovala. U isto vreme imate jačanje ustaškog pokreta u Hrvatskoj. Glavaš to već radi javno. Javno. Imate proglašenje Stepinca za sveca od strane Vatikana, a Stepinac je podržavao genocid, Jasenovac, Jadovno i tako dalje. I o tome ste pisali. Da. I kad složite sve te podatke, vi kažete, aha, Hrvatska se psihološki priprema za genocid, proglašavanjem Stepinca za sveca definitivno, dobija se pečat na dozvolu za ubijanje Srba, jer ako zločinac može da postane svetac, to znači da svaki zločinac ima šanse da postane svetac koljući Srbi. Da. Kada na to dolazi oružje, vi kažete, aha, atmosfera priprema se rat, dobijaju oružje. Zašto će Amerikanci da gurnu Hrvatsku prema ratu? Pa zato što su dobili po nosu u Siriji. I to im je kao šah. Znači, s jedne strane su dobili udarac, oni će sad sa druge strane da pokušaju da otvore front sa Rusima preko Srba. A u isto vreme vi imate u Srbiji od 2000. godine garnituru političkoj koja je došla s pomoć CIA, BND-a i Mi-6 na vlast, koja je uništila srpsku armiju, istopila tenkove, uništila zolje, strele, razorazno raketno oružje. Srbija ima vojsko od 7.000 vojnika. To nije tajna. Nije tajno, imamo staro oružje, prastaro oružje, više Srbi ne znaju da ratuju, ukinuli su redovno služenje vojnog roka. Znači, na nas da krene ne Hrvatska, nego kosovski Albanci naoružani kalašnikovima, do Niša nema ko da ih zaustavi. Kod Niša će da ih zaustave Nišlije treće poziciji koji znaju da pucaju. Srbija se nalazi pred ratom, a mi pričamo o Beogradu na vodi. Zbunili ste me, prepali ste me, gospodine, prepali ste me. Pa ja nisam došao da vas zabavljam, nego da vas upozorim da će biti rata. Ako krene u Srbiji, ako krenu Hrvati, krenući na Republiku Srpsku. Krenući i Albanci. Albanci će da krenu čim padne Milo Đukanović, počeće pravljenje Velike Albanije u Crnoj Gori. Oni su, Ulcin je već njihov, pokupovali su jedne noći, su pokupovali većinu lokala u starom gradu u Budvi. Veliku Albaniju pravi Amerika. Albanci kao naciju u 19. veku izmisla Austro-Ugarska obaveštena služba. Pazite, sve je špijunaž. Kad proučavate istoriju, kad stavite naočare, špijunske naočare, čitate istoriju, onda ćete otkriti ko je, recimo, napravio ustaški pokret. Geneza ustaškog pokreta kreće sa Jakovom Frankom, Hazarom, Aškenazom, ko dolazi iz Beča i pravi hrvatsko desničarstvo, od koga kasnije se razvija ustaštvo, i onda to ustaštvo završava Franjo Tuđman, ko uopšte nije Hrvat. Ljudi su, ne znaju prezimena. Znači, kad nečije prezimena nešto znači, to su Hazari. Recimo, ministar spoljnih poslova Nemačke, Steinmeier. Stein je Kamen, Majer je, recimo, Molen. Da. Angela Merkel je, uopšte nije Nemica, ona je Hazarka. Njeno pravo prezime je Kastner, devojačko. Barack Obama je, recimo, po majici Sefard, sad što je... Da, evo, tvrde da čak ni crnac, ni boju ne odgovara. Biden je po ocu Iras, po majici je Hazar, član je jezuitskog reda, član je masonske organizacije koja ima naziv Ignacio Loyola. Znači, masonska organizacija koja je u Vašingtonu, koja je pod uticajem jezuita. A jezuiti i, kako se zove, engleska obaveštena služba rade zajedno, to je Vatikan radi zajedno. Hazari, o Hazarima je pisao Pavić i rekao da su izumrli. Jeste, slagao je da su izumrli, divan je, dobar čovjek i simpatičan meni pisac, međutim, Hazari nisu izumrli, oni su samo se preobukli. Oni su počeli da se... Vi ste to pisali u romanu? Ne, ja sam pisao 2 knjige Kraljevstvo Hazara, gde sam uz pomoć citata, metodologija moja je za škakljive teme da citiram druge autore koji potvrđuju ono što ja hoću. Ispustimo da fusnotu i kažem. Ja sam uz pomoć njihovih knjiga otkrio i dokazao ono što oni ne žele. Jer ne postoje apsolutne tajne.
Postoje polutajne koje ljudi ne primećuju. Ali neko ko je Hercegovac te tajne odmah pogleda i samo kaže, aha, složi slagalicu i kaže to je to. Onda oni poludi, onda me proglase za antisemitu. Ja nisam antisemita, pošto su semiti jedino Jevreji, ovi Arapi. A Aškenazi su Hazari, oni su tursko-mongolski narod, sa semitima nemaju nikakve veze, imaju plave oči, uopšte ne liče na Arape. Znači, antisemitizam se odnosi u stvarnosti na Arape, a ne može na Aškenaze koji se lažno predstavljaju da su Jevreji, mislim. Možemo mi da se predstavimo da smo Eskimi, zato što Eskimi imaju pravoslavnu veru. A otkud njihova veza sa britanskom? Zato što su Hazari i Sefardi, Aškenazi i Sefardi, Jevri se dela najviše na najveće dve grupacije su Aškenazi i Sefardi. Sefardi su španski Jevreji, Aškenazi su ovi Hazari i postoje treća grupacija, Falči ili Felaši, to su etiopski Jevreji, crnci koji su primili jevrijsku veru. Ti Hazari su u Amsterdamu finansirali prevrat u Britaniji, Cromwella su finansirali i Cromwell kad je došao na vlast, on je omogućio da se Jevreji vrate nazad u Britaniju, a čovjek koji je organizovao Cromwellovu službu zvao se Downing. Taj Downing je svoju kuću poklonio britanskoj vladi i zato je to adresa Downing Street 10. Znači, adresa britanskog premijera, predsjednike vlade, je u stvari kuća gospodina Downinga koji je izmislio, stvorio britansku službu koja je postala globalna na osnovu linija i jevrejstva u celom svetu. Vi dođete kao britanski agent ili obaveštajac u Meksiko i vi znate, ovaj i ovaj na tučim mestima su Jevreji. Vi ga tu kucate po ramenu i kažete, dragi moj brate, ti treba da uradiš to i to. A on mora to da uradi, bilo da mu kuca na vrata Mossad ili britanska služba, jer zna da u suprotnom neće ga biti. Znači, mi ćemo u jednom trenutku morati da napravimo obaveštenu službu srpsku koja će se ljudi bojati. Mi moramo da napravimo globalnu obaveštenu mrežu. Udbe se bojao svijet. Da, ali ta UDBA je manje više se bavila ubijanjem Srba i Hrvata, a nije se bavila obaveštenim poslom stvarno. Jer je u obavešten, Tito je bio engleski agent i cijel nesvrstani pokret je bila jedna prevara koja je smišljena u Londonu. U budućnosti treba napraviti obaveštenu službu koja kreira događaje u svetu. A da bi se kreirali događaje u svetu, vi morate da imate agente po celom svetu. A mi ih imamo, verovali ili ne. Za vreme, od kad je Dinkić došao na vlast, 2000. godine, od tada je 50.000 doktora nauka i magistara pobeglo na zapad. Svi ti Srbi su postali neko i nešto na zapadu. Šta mislite, šta bi Mossad uradio sa njima? A prvo je došao kod njihovih roditelja u Srbiji, došao bi kod njihovih roditelja u Srbiji i rekli, dragi gospodine Petre, šta možemo da učinimo za vas, da li vam je treba ovo, ono, i lepo bi se sprijateljili sa ocem. A onda kad se sin vrati, onda mu se priđi i kaže, zdravo Petre, Petrov sine, kako si? Potreban si otadžbini. Ili bi mu se pristupilo negdje u inostranstvu, rekao, Dušane, otadžbina te zove. Teško koji Srbi bi odbio poziv srpske službe da sarađuje. Treba da bude ponos raditi za srpsku službu. Kao što je ponos svakom Englezu da radi za svoju službu. Kada odlazi na odmor, pita resornog policajca šta mogu da uradim za moju domovinu. Da slikam, da... Tako je. I mi moramo da svoju pamet, taj svoj kvantni um, iskoristimo za dobrobit zemlje. Svako od nas mora u svakom trenutku da misli o svojoj zemlji, o Srbiji. I moramo naravno da se borimo jednog dana da svi Srbi žive u jednoj zemlji, kao što Albanci imaju želju da naprave veliku Albaniju, kao što neki drugi žele da naprave neke velike svoje države, mi moramo da se borimo da napravimo Sjedinjene srpske države. Da li se vi slažete da treba da napravimo Sjedinjene srpske države? Da li se vi slažete da imamo ozbiljnu obaveštenu službu srpsku koja će da utiče na političke događaje u susednim zemljama, a ne da strane obaveštene službe kreiraju događaje u Srbiji? Mislim da ste na mojoj strani. Odlična poruka gledaocima. Šta po vama rade masoni? Masoni zamajavaju naivnu publiku da misle da masoni nešto zaista rade. Ja sam bio mason 15 godina i dok je tu masonsku organizaciju vodio Tapi, to je bila jedna... Kako je Tapi ubijen? Ubili su ga u policiji zato što je mnogo znao i smetao je novoj vlasti koja je bila produžena ruka stranih zapadnih obaveštenih službi. I agenti od uticaja u policiji su ga ubili kesom na glavu. Kesom na glavu, udavili ga. Udavili ga, čovjek je imao srčane probleme i odmah posle toga je ubijen naravno i Đinđića, jer obično kada... Zašto Đinđić? Zato što postoji kletva, kada ubijete Tapi, osim što je bio mason, on je bio i templar.
I kada je ubijen svojevremeno veliki majstor Templara, onda je posle vrlo kratkog vremena ubijen i Filip Lepi, je poginuo, umreo je i onaj papa koji je učestvovao u Templara. Postoji neki sistem odbrane i kazne za one koji čine veliko zlo. Masoni dok ih je vodio Tapi, bili su jedna izuzetno patriotska organizacija koja je bio zbir pametnih i uticajnih ljudi. Zbir pametnih i uticajnih ljudi treba ponovo napraviti. Ja sam izašao iz masonerije kad su počeli da primaju prodavce televizora i frižidera, jer to je postalo besmisleno, jer šta će ozbiljan čovek među trgovcima? Trgovcima, tačno. Onda bi bio i ja trgovac. Ono što mi moramo kao Srbi da uradimo je... Da li ste vi bogati? Nisam. Bogat sam, imam 4 dece. Ono što mi treba da uradimo je da ispunimo želju oca Agatona sa Hilandara, koji je rekao da Srbiju neće spasti političke stranke, nego 300 pametnih i uticajnih Srba. Prema tome, ja predlažem, a radim već na tome, da se napravi Srpski komitet 300. Ti 300 pametnih i uticajnih Srba raspoređeni po celome svetu. Imamo li ih u Srbiji? U Srbiji nemamo, sigurno. Imamo. Mnogo ima više uticajnih ljudi nego što mislite, nego svi smo za sebe, odvojeni. I uplašeni? Pa nisu ljudi uplašeni. Izuzetno pametni i uticajni ljudi se ne boja nikoga. Plašili su samo mali ljudi, beznačajni, koji se boje da zucnu, ali to je ugrađen im je strah. Ali i ti Srbi koji su preplašeni menjaju svoju narav kad obuku uniformu. Srbin dok ne obuče uniformu, on priča protiv rata. A kad mu obučete uniformu, stane mirno i kaže "Zrn!" Svaki Srbin je u genu vojnik. Ali taj gen nam, kažem, uništavanjem, nedozvoljavanjem, imamo, služimo vojsku, uništavanjem naše vojske i tako dalje. Ali genetika se prenosi i protiv volje vladara i senke. Pisali ste o Kinezima? Da, bio sam 5 meseci u Njujorku, putujem po svetu pa skupljam građu. Bio sam u Iranu, sam sve vremeno bio mesec dana da bi skupljam. Kakvi su Iranci? Iranci su Arijevci, izuzetno pametan jedan narod, imaju svoju duhovnu vertikalu, odlični su vojnici i naravno nalaze se pod kontrolom stranih službi koje su ih dovele sve vremeno Hominija na vlast. Englezi su doveli Hominija i porušili su Šaha koji je bio američki čovjek. Razlog za rušenje Šaha je to što je Šah zabranjivo trgovinu drogom koju kontroliše inače komitet 300 i od čega se finansira CIA i britanska obaveštajna služba. I onda su doveli Hominija koji je zabranio alkohol, dozvolio drogu. Da se Iran i dan danas nalazi, danas se možda ne nalazi toliko, ali za vreme Ahmedinedžada, predsjednika Irana, on je stalno govorio da će Iran da upotrebi atomsku bombu, da će da uništi Izrael, da će baciti Izrael u vodu i tako dalje, a onda se otkrio da je Ahmedinedžad Jevrej. Ahmedinedžad, kad se prevede njegovo prezime, znači da je njegova familija se bavi proizvodnjom nekog svetog šala koji se koristi u jevrejskim ritualima. On je bio u stvari agent provokator. On je agent od uticaja, ali i agent provokator koji je, kad je trebalo Izraelcima nešto da prete Americi da moraju da dobiju neko novo oružje, onda je baš u tom trenutku Ahmedinedžad govorio šta Izraelcima odgovara. Interesantno, recimo u Iranu imate Rafsanđanija koji je po uticaju drugi ili treći čovek. Rafsanđani je najveći izvoznik pistača u Sjedinjenih Američkih Država. Na osnovu toga moj kvanti srpski hercegovački kaže time što je najveći izvoznik pistača u Ameriku, to znači da je on američki čovjek. To je tačno. Onda, recimo, najveći lider u Iranu, verski Ali Hamej, a on uopšte nije Persijanac, nego Azerbejdžanac. Onda imate, recimo, u Persiji u Iranu imate 23, 4, 5 miliona Azerbejdžanaca. Imate Kurde, to uopšte nije jedna monolitna država. Ali se monolitno ponašaju. Oni se monolitno ponašaju, ali te, recimo, neke dole na jugu su Baludžistanci, čini mi se, koji liče na Pakistance, oni su suniti za razliku od ovih šita. I oni podmeću bombe, ubijaju, i oni su saradnici Mosada u likvidacijama iranskih naučnika koji se bave atomskom fizikom i tako dalje. A o Kinezima je bilo interesantno, napisao knjigu Kineska osveta, to je radu Kineske obaveštene službe, vojne obaveštene službe drugog biroa u Njujorku. I u tome kako oni ubacuju svoje ljude Kineze koji liče na neke druge nacije
ubacuju ih u Ameriku, infiltriraju ih, prva generacija ništa ne radi protiv Amerike, samo se infiltrira, tek druga generacija... Spavači. Spavači, tek druga generacija se aktivira i to se deca aktiviraju kad prođu završene fakultete i umeđu vremenu, naravno, svi oni su članovi od malena tajnog društva Zeleni zmaj, koje je, ajde da nazovem, neka vrsta masonerije što je masonerija na zapadu, to je tajno društvo Zeleni zmaj među Kinezima, koje radi na tome da se žuta rasa ujedini, jer po proročanstvima iz Starog zaveta žuta rasa će na kraju vladati svetom. Hoće li? I zbog toga stalno zapad, odnosno cionisti, odnosno ti Hazari, podmeću ratove žutoj rasi. Recimo, 905. godine, krajem 19. veka, bankari sa Wall Streeta su finansirali japansko prirodno čudo i vojnu industriju, pa su nahuškali Japan da napadne Rusiju, 905. su ih pobedili, oduzeli su im Port Arthur i Kurilska ostrva i napravili su militarizam kod Japana koji je evoluirao kasnije sa ratom između Japana i Amerike i onda su bacili atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki. Interesantno je, Hirošima i Nagasaki imaju pravoslavne Japance. I ti gradovi su zbog toga izabrani za bombardovanje, a ne zbog oblaka koji su bili levo ili desno, kao što se pričaju u medijima, u istoriji. Pa su onda, recimo, gurnuli, oni su proizveli i komunizam i nacionalizam u Kini. U Šangaju je bila ekspozitura Jelskog fakulteta koju su završio Mao Tse-tung i od njega i 3000 Jevreja iz Brooklyna je otišao u Kinu i učili su ih na tom Jelskom ekspozituri Jelskog fakulteta. Jedno su učili komunizmu, drugi nacionalizmu, imali se Čang Kaj-šeka, onda su Čang Kaj-šek i Mao Tse-tung zajedno ratovali protiv Japanaca, pa su onda ratovali između sebe i ubijali su žutu rasu. Pa onda su izmislili rat Severne i Južne Koreje, gde su opet ginuli žuta rasi stalno, pokušavaju da satru žutu rasu, zapad stoji... To su centri moći, to je ovih 300. To je malo više, 10 do 12 hiljada tih bitnih ljudi postoje, koji su manje više Hazari, ima tu Nemaca i Engleza, ali vrlo malo, koji žele u stvari da naprave globalni rajh, globalnu diktaturu, taj novi svetski poredak i to je globalni rajh. Oni stoje iza plana da se smanji broj ljudi na planeti. A zašto pravoslavci stradaju? Zato što su Hazari su narod koji je živao između Crnog mora i Kaspijskog jezera i u 8. veku su primili jevrijsku veru, zato što su trgovali i sa Vizantijom i sa Bagdadskim kalifatom, pa ako bi se opredelili za neku od te dve religije, islam ili hrišćanstvo, pokvarili bi posao. Ovako su opredelili za neku vrstu nesvrstanosti, pa su trgovali s jednima i sa drugima. I u 10. veku kijevski knez Vladimir, koji je primio hrišćanstvo, je okupirao Hazarsku državu, pobedio ih je i dobio je Hazare jevrejske veroispovesti kao svoje stanovnike. Zbog toga u Rusiji imate toliko jevreja, takozvani. To su sve Hazari Aškenazi. Ti Hazari su se iz Rusije kasnije širili prema zapadu, otišli su prema Poljskoj, prema Nemačkoj i oni ne govore hebrejskim jezikom, nego govore jezikom koji se zove jidiš, koji nema nikakve veze s hebrejskim jezikom. Druga polovina onih jevreja, što sam spomenuo, španski jevreji, Sefardi. Oni koji su nosili ključ. Ni oni ne govore hebrejski, što je vrlo interesantno, nego govore jezik koji se zove ladino. I sad zamislite, imate 13,3 miliona stanovnika, 13,3 miliona jevreja u svetu, toliko ih je bilo pre Drugog svjetskog rata, a sad vi razmislite koju tajnu treba da otkrijete sa ovom mojom rečenicom. Znači, danas ima 13,3 miliona jevreja, a pre Drugog svjetskog rata ih je bilo 13 miliona. A vi sad treba da otkrijete tajnu koju sam rekao usput. Da, da su sačuvali. I sad ti, znači jedni govore ladino, drugi jidiš, ni jedni ni drugi ne govore hebrejski. A ko su onda jevreji? Ko su? Jevreji ne postoje. Postoje Izraelci. Izraelci su narod koji je stvoren veštački državom, znači Ročili su otkupili to zemljište od Palestinaca, a onda su počeli terorizmom da proteruju ove Palestince i napravili su svoju državu koja je bila pod zaštitom, naravno, vladara i senke, a ta država je napravljena da bi bila, kako te kažu, troublemaker, znači država koja pravi probleme Palestincima, da bi iz te države mogu da se kontroliše protok nafte, koji kontrolišu, naravno, zapadne kompanije, koje su pod kontrolom manje više britanske krune. Recimo da vam dam podatak, Saudijska Arabija daje 80% dohodka od nafte britanskoj kruni.
ne britanskoj državi, britanskoj kroni. A Saudijsku kraljevsku kuću na vlast je doveo špijun Filbi, otac Kima Filbija, a religija koja se tamo propoveda je vehabizam, i u Saudijskoj Arabiji i Kataru, a vehabizam ili salafizam, kako zovu u Nemačkoj, je religija koju izmislio engleski špijun Hamfer u 18. veku. Recimo, da ispričam o Turskoj. Evo, Turska se govori u svom neosmanizmu, Erdogan dolazi ovde u Bosnu i Hercegovini i govori da se u Sarajevo osjeća kao u Turskoj i da je Sarajevo na neki način deo Turske. I da će da nas štiti jer nas je 500 godina bili smo pod vladom. 350 godina i to je nam je podmetačina, da je 500 godina, 350 godina. I sad kad ja kažem muslimanima da Erdogan uopšte nije Turčin, nego da je Jevrin, i da turskom vlada tajno društvo Domleh, kucajte, napišite na Google-u Domleh pa ćete da čujete. To je tajno društvo koje je nastalo 1666. godine. Bio je neki Šabatan Zevi, 2 metra visok, markantan Jevrin, koji je propovedao da će da napravi jevrijsku državu i naravno bio je prijatelj s Englezima. Tako će se naći u dokumentaciji. Znači, engleski agent od Ufice. Imao je 50.000 sledbenika. Sultan ga je uhapsio i rekao, otprilike, sad ću da se našem kretenu jedan, hoće da napraviš jevrijsku državu na teritoriji Turske, a ja sam gospodar pola sveta. Odseći ću te glavu. On kaže, nemoj da mi odsečeš glavu, jer ako mi odsečeš glavu, ti ćeš izgubiti glavu, jer od mojih prijatelja iz Londona, Pariza, Berlina i Moskve, koji će rešiti tebe da smaknu i doveće tvoga brata na presto ili tvoga sina, ali ti bez glave i ja bez glave, ne isplati se ni meni ni tebi. Nego kaže, imam jedan predlog. Kaže, koji? Ja ću, kaže, da pljunem na svoje jevrejstvo i da pređem u islamsku veru i time spasem sebi glavu, tebi operem obraz, ti ispadem šmeker, a ja živim. Sultan se složi sa tim i pređe na islam, međutim, u roku od nekoliko godina 50.000 njegovih sledbenika pređe u islam i napravi tajno društvo Domleh. Danas je članova tajno društvo Domleh ima 20.000 i oni vladaju Turskom od tada. Kemal Ataturk je Jevrej, bio rođen u Solunu. Vi pričate zaista stvari koje su nevjerovatne. Prije ovog razgovora ste mi kazali da su Kinezi opasni, da su se osvetili, da su... Da, Kinezi su vrlo ozbiljan narod, ozbiljna država, imaju službu koja je stara 7.000 godina, i oni su čoveku koji je obeležio kinesku ambasadu kao metu za bombardovanje 1999. godine, taj čovjek se zove William Bennett, ubili su ga čekićima ispred kuće na 10 godina od kad je se to dogodilo. Tup čekićima. I sa tom porukom, sa mrtvacem, poslali su poruku vladarima iz Senke Sjedinjenih Američkih Država kojima su rekli: mi nemamo nameru da ratujemo sa američkim narodom koji je zloupotrebljen od vas, vladare iz Senke, i gurate ih da ginu protiv Kineza, zato što želite da se bojite tog proročanstva iz Starog Zaveta, da će žuti vladati svetom. Ubićemo vas po kućama, vas 12.000, znamo gde stanujete. A da bi nas poverovali, evo moj leš vam je poruka. A vi nas ne možete da ubijete jer ne znate ko smo mi. Da. Prema tome, sa vladarima iz Senke lako je razgovarati, pošto su svi manje više poznati. Da, ovaj dio o politici, o kretanjima završimo. Imate li nešto interesantno što vas nijesam pitao, jer htio bi da porazgovaramo malo i o ovom svijetu kriminala koji je, o kome ste također pisali. Ne pišem o kriminalu. Ja sam pisao opolskog zanata, ali to je beznačajan kriminal. Ja se ovim prirodnim kriminalom ne bavim, to mogu da dovedem Josipa Bogića, svoga druga, koji je napisao policajce koji je bio u prirodnom kriminalu, pa da pričate. Ja se bavim špionažom i geopolitikom. Jeste li imali problema? Ne, nikad. Zašto? Pa zato što radim posao kako treba. A to je? Govorim istinu. Da li je bilo problema, jer istina boli? Ne. Ja kažem jasno, glasno, bilo je neki, otišli su Jevreji, kad sam došao iz Amerike, posle kineske osvete, otišli su kod Borisa Tadića da se žale da sam antisemita i da je moja knjiga Kraljevstvo Kazara antisemitska, onda je on dao nalog javnom tužiocu, a javni tužilac je dao nalog, pošto nema odeljenje za knjige, odeljenju za prirodni kriminal. I naravno, odeljenje za prirodni kriminal nije našlo u mojim knjigama nikakvog prirodnog kriminala,
a ja nisam antisemita, pošto ja pišem o Hazarima, a Hazari nisu semiti, tako da ne može da me optuže ni za šta, a koristim tu metodologiju koja je vrlo pametna, citat na citat, citat na citat, i to su sve knjige koje su objavljene, relevantne knjige, recimo 13. pleme Artura Kesslera. Njihov čovek Hazar napisao knjigu da su današnji jevri, 90% njih da uopšte nisu jevreji, nego da su Hazari koji su primili jevrejsku religiju. Takvu knjigu je napisao sovjetski akademik Pletnjeva. Ja sam lepo i citirao najznačajnije detalje iz te knjige, pa sam koristio jevrejske istorije da dalje uobličim priču i njima je to bilo krivo, ali ništa se nije dogodilo. Gdje su Sovjeti u svim tim našim problemima i našim mukama, da? Rusija. Velika razlika. Cijela oktobarska revolucija je plod britanske obaveštajne službe i cionista koji su želeli da unište ruskog cara i rusku državu, jer su Rusi uništili njihovu hazarsku državu. I ti Hazari, Aškenazi, cionisti, agenti Zapada, finansirani su iz Britanske banke. Na isti način su bili oktobarske revolucije, Hitler su iz istih izvora finansirani. Britanska banka, britanski bankari, Rothschildi i njihove ćerke firme u Americi, JP Morgan, Rockefeller i tako dalje. To je isto jedna, što bi rekli Hrvatski, udruga kriminalaca, finansijskih sa velim ukovratnicima koji ne idu u zatvor za ona zla što čine, a čine najveće zla. Svi Hitleri, razni, svi Lenjini i Trotski, sve su to njihovi plaćeni agenti od uticaja koji vrše revolucije, prevrate, izazivaju ratove, ali su u suštini beznačajni i zamenljivi. Recimo, ovu knjizi Titova kletva koju bih vam preporučio da pročitate, Laguna. Kad je izašla Laguna izdavač? Izašla pre godinu i po dana, otprilike. Kako je Staljin u stvari nadmudrio komuniste, nadmudrio Lenjina i Trotskog, potpomogao je Lenjin da umre, a Trotskog je likvidirao. Trotski treba da zameni Lenjina, a ne Staljin. Međutim, Staljin je bio tajni agent Ohrane, to je obaveštena služba, kontraobaveštena i obaveštena služba stare ruske carevine, ali postojalo jedno društvo, Sveta družina u Rusiji, koja je okupila nekih u 26.000 intelektualaca, oficira, policajaca i tako dalje, koji su pokušavali da spasu državu, ali imali su jedan problem. Ruski carevi su bili suviše veliki pravoslavci i nisu služili policajci. Kada je ubijen Aleksandar II, policijska istraga je došla do zaključka da iza tog atentata stoji britanska obaveštajna služba. I preporučili su ruskom caru da likvidira engleskog kralja, koji je stoji iza atentata i ubio njegovog oca. A on je odbio to da radi, kaže ja sam pravoslavac, a taj engleski kralj mi je rođak. Što je tačno. I nemački kralj i britanski kralj su rođaci, svi su oni rođaci između sebe, preko kraljice Viktorije i njeni čerki, a postoji i druga priča, sve te kraljevske kuće su orođene preko loze Isusa Hristosa. I znak te loze Isusa Hristosa, to je ljijan koji muslimani su stavili kao svoj grb. Znači, ljijan je simbol loze Isusa Hristove. Znači, Isus Hristos je imao decu, koja su se iskrcala, otišla su s Marijom u Francusku, u Marselj, iskrcali se tamo i sve dinastije naše Nemanjići imaju taj ljijan. Taj ljijan je u stvari vulva ili vagina koja predstavlja ženski princip praćenja roda. Isus Hristos, taj znak Jevreji čitaju kao loza Davidova, ali ono što Jevreji ne žele da znaju, baba od Davida je bila Hititkinja, odnosno Srpkinja, tako da je i David poreklom Hitit, po ženskoj liniji, odnosno Srbin, a Isus Hristos, kao što možete da pretpostavite, nije Jevrejin, jer da je Jevrejin ličio bi na Jevrejina. Jevreji su crni, sa crnim očima, sitni, a Isus je bio visok, tamno riđu kosu, to znači plemenu Venjamita pripadao, ima plave oči, što znači da nije Jevrejin, i on se obraćao svome, što bi rekli Hrvati, pučanstvu na aramejskom jeziku, a ovi koji ga slušaju su aramejci. Prema tome, gde su u toj priči Jevreji? Tu postojali Jevreji. Postojali su Jevreji, bili bogati. On je svoju revoluciju, možemo da kažemo, krenuo rušenjem tezgi trgovaca novca. Da. Mislim da spas sveta treba da se uradi na isti način kao što Isus uradio, treba porušiti bankarski sistem, uništiti Međunarodni monetarni fond i spasti svet od dužničkog ropstva. Možemo li se spasti? Možemo, naravno, ako to rešimo. Koja su rešenja?
A prvo rešenje je da se većina država odbije da plaća drugom međunarodnom monetarnom fondu i da se okrene banci BRICS-a. Mi Srbi možemo da se spasimo jedino ako se okrenemo Rusiji. Tu nema dvojbe. Ova priča o Evropskoj uniji... Evropska unija ili Rusija? Ne postoji. Evropska unija će da se raspadne u građanskom ratu. Ja sam napisao knjigu Islamska republika Nemačka u kojoj sam jasno definisao u kakvim klještima se nalazi Evropa. Evo recimo Nemačka. U Nemačkoj imate jednu polugu obaveštenu salafiste ili vehabije koje su vrlo prisutni kao mogući teroristi u Nemačkoj koji kontroliše britanska obaveštena služba. Imate sive vukove koje kontroliše američka obaveštena služba CIA. Imate neonaciste koji kontroliše Mossad. Pazite, neonaciste kontroliše Mossad. Recimo, neonacista u Mađarskoj Jablok, vođa neonacista u Mađarskoj Jevrej. Je li moguće? Moguće, sve možete da proverite na internetu. Da. Meni je drago kad tako nešto sad ima internet, pa ljudi mogu da provere. Ranije kad govorim, ovi kažu, ovo je izmišlja. Kad bi vam rekao da su samuraji poreklom Srbi, vi bi rekli da sam lud. To su Sloveni, a tada Kljosov je dokazao na osnovu DNK da su Rusi nastali od Srba. To je narod Anui koji je svoje vremena se spustio sa tih Kurilskih ostrva prema Japanu. Došao vidio mali Japanci koji se tuku između sebe i rekli, hoćete mi da vam budemo vođa odbrane. I dan danas se na japanskom vođa kaže ođa, i piše se sa dva nečitajuće v, što sam proverio, i tražili su samo da sačuvaju svoju čast da mogu da odu u raj. Samuraj. Da. Znači, postoji mnogo skrivenih stvari koje mi ne znamo. Recimo, jedna od gluposti koju mi učimo u školi da mi pišemo pismo koje se zove ćirilica. Kao došli Čiril i Metodije. Čiril i Metodije, to je. Kao došli Čiril i Metodije, ne znam, u nekom 8. 9. veku i opismenili Slovene. Zamislite tu budalaštinu. Dva čilagera došla, recimo, u Ohrid i odatle opismenili Slovene. Kako da ih opismene? Preko YouTube-a, preko interneta. Ma ne možemo preko interneta, helikoptera, tačno. Niko nije znao da su došli. To je laž, nametnuta laž, Čiril i Metodije opismeni. To znači da do 9. veka su Srbi i Rusi i Poljaci i Česi bili nepismeni. A svi znamo da postoji vinčansko pismo, odnosno Srbica, koja se postoji i u Maloj Aziji, na Kritu, među Etrurcima, Južna Italija, Etrurci ili Raseni, gore na severu Vendi ili Veneti, isto su koristili tu našu azbuku. Tako smo naša generacija učila azbuku, a ove nove su učili da je to ćirilica. A ovo što koristimo, ovo nije latinica kod nas, to je hrvatica. Aj tako da je nazovem, pošto se turska latinica zove turčica. Da. Latinica je ono što koriste latini, Italijani, nema kvrgi. Kad bi mi nazvali Hrvatica, onda Srbi nijedan ne bi pisao Hrvaticom, nego bi pisao svojom azbukom. Tačno je ćirilicom. Mnogo starija, naša azbuka je znači stara negde 7000 godina. Tu je Vuk Karadžić, ako je juče on pogriješio oko kombinacije Demeter Kukuljević-ga i miješanja. To je bila obaveštena operacija Austro-Ugarske obaveštene službe koja je želela promjenom našeg pisma i promjenom našeg jezika da nas što više odvoji od Rusa. Pazite, kontakt sa Rusima, sa Srbima je, kod Srba je iskonski. Srbi vole Ruse. Pa šta se desilo u Crnoj Gori kad ih... Pa zato što je Crna Gora okupirana od agenture Zapada. Pa Milo Đukanović je prijatelj sa tim Rothschildom i ta veza je očuvavala Mila Đukanovića, za koga ceo sve zna da se je kriminalac, da se bavi trgovinom duvana i čime se još. I tamo je diktatura, jedna porodična diktatura, pljačkaška diktatura, u kojoj samo oni koji su na linku Mila Đukanovića imaju posao i prosperitet i mogu da se zaposle u državne službe i da idu u diplomatiju. Svi ostali tamo su sirotinja raja. Pa sad sirotinja raja da li će da uspe da se dokopa slobode ili neće, to zavisi i da li će Hercegovci da im odu damo malo da im pomognu svemu tomu. Pa oni su stara Hercegovina, veće dio Crne Gore. Srbi i Rusi. Pa Srbi, pazite, Rusi su naša deca koja su sada veća i jača od nas, što je prirodno. To je drugi puta da čujemo u ovoj emisiji da se... Evo, možete da pročitate, čovjek, naučnik sa Oksfordskog univerziteta, mislim se zove Sergij Kljosov, je ustanovio na osnovu DNK da su Rusi nastali od Srba. I Rusi uče da su došli u Rusiju sa teritorije Balkana. Oni uče da su preko Karpata otišli u Rusiju, a mi da su oni... da smo odande došli ovamo. Možete misliti tu budalaštinu. Znate koja je još jedna budalaština koju učimo u školi, koja je smešno koliko ljudi ne vide kod očiju. Učimo da je nafta nastala truljenjem dinosaurusa.
Znašte koliko bi dinosaurusa trebalo da bude mrtvo da bi jedan dan se pokretili automobili u Kini i Sjedinjenim Američkim Državama. Jedan dan. Znašte, to se uči u školi. Pa dobro, to je Darwin i Božja promisjevi. Ne, nego Darwin o nafti nije ništa pričao. Darwin o nafti nije pričao, ali o postanku svijeta je pričao. I to je prevara. Zar vi zaista mislite, gospodo, ste nastali od majmuna? Pa kako je ponovo neki majmun nije postao čovjek? Da. Što ne znači da neki ljudi nisu postali majmuni. Sigurno je. Vidite ih često na velikim ekranima i malim ekranima. Vi ste bili na malim ekranima i kao jedan od učesnika odbrane haških zatočenika. Da, ja sam, ima jedan tekst hrvatski, kaže, zločinac iz Sijene. Ja sam se zamerio Hrvatima jer sam odveo svoga druga iz jedne političke stranke gde je bio sa mnom, Dragana Vasiljkovića, koji je postao međuvremeno kapetan Dragan, odveo sam ga u Knin i povezao sam ga tamo sa pokretom otpora, sa Martićem i on je otišao tamo i ono što je naučio Kninjane, to je kako se ne gine. Najosnovnija stvar... Kninđe. Kninđe napravio kad ih je pitao šta ste vi spremni da uradite za Srbiju, za srpstvo, a oni svi u glas rekli da poginemo, on kaže marš budale. Šta? Treba da pobedite protivnike, da živi, zdravi kući dođete i da pravite decu. To je prva stvar koju ih naučio. Druga stvar je rekao, četnici na levu stranu, a Srbi na desnu. Oni ding dang. Kaže, nema više podela četnici, partizani, svi ste Srbi. Završio priču. Onda ih je naučio da se briju, jer kad se stavi gas maska, a imate bradu, gas maska ne dele. Onda ih je naučio da koriste konopce i napad protivnika preko stena, odakle se protivnik ne nada da će biti napadan. I on je nikakav zločinac, on je čovjek koji ima znanje dobro obučenog kapetana australijske vojske, to je engleska škola, i to znanje je preneo Srbima u Krajini, a da je on ubio nekad nije nikoga ubio, a da je nekoga bio zločinac, to je potpuno smešno. Ja ne verujem da je on u životu zaklopio. Ja sam bio svedok odbrane Franku Simatoviću, svom školskom drugu, pa i Jovici Stanišiću indirektno, zato što je njegov advokat bio u sudnici. I naravno, Kako ste doživjeli taj čin? Pa doživao sam kao intelektualni izazov, jer je, možete misliti sad, jedan Hercegovac protiv haškog tužioca. Meni je bio smešan, ko malo dete kad hoće da se boksuje sa pravim bokserom. Evo, jedan detalj. Prvo što sam radio, stavio sam masonsku značku za rever i time sam ga razoružao, jer su svi masoni na zapadu. Da. I tako da je on morao mene da doživljava kao brata, pa nije mogao da bude toliko arogantan i drzak. Mada je bio arogantan. Jedno od njegovih pitanja je bilo, to se smeje, kaže, u sudi kaže, želim da postavim pitanje iz oblasti istorije, a dogovoreno je da se pitanje iz oblasti istorije ne postavljaju Srbima, jer oni onda ne mogu da se zaustave u pričanju o tome. Kaže, a zbog čega to želite da uradite? Zato što hoću da kompromitujem, kaže, svedoka. Ja se mislim, ti mene da nadmudiš. I kaže, izvolite, kaže sudija. Kaže, šta vi mislite o Jevrejima? On je progutao onu priču kao mislite da sam ja antisemita, pa se ja da pljujem Jevreje. Ja kažem, šta mislim o Jevreje? Kaže, izuzetno pošteno. To je najpametniji narod na svetu i ja stalno Srbima govorim da treba politički da učimo od Jevreja i da ih imitiramo. Da ih izuzetno pošteno. I oni dobije gol, autogol napravi. Onda sledeće, teo da kompromitujem opet, kaže, vi u svojim intervjuima kažete da su vam Franko i Jovica prijatelji. Jer ako ja potvrdim da smo i prijatelji, onda moje svedočenje ne važi. Ne važi. Jer, naravno, prijatelj brani prijatelj. Ja kažem, ne. Kaže, u svojim intervjuima. Kažem, da, u svojim intervjuima ja to kažem. Ja sam pisao špijunskih romana. I moji romani se daleko bolje prodaju. Ako ja kažem da sam prijatelj sa Simatovićem i Stanišićem, jer ljudi mi mnogo više onda veruju. Znači, to je marketinški trik. A drugo, kažem, kod nas Srba je običaj, postoji slava, a na slavu on dolazi prijatelj. A Franko nije mogao da dolazi kod mene na slavu, zato što on Hrvat, on ne slavi slavu, prema tome i ne ide na slavu, tako da on je samo moj školski drug, kolega. Ding, ding, ding. Idemo dalje. Zaista, na početku razgovora sam napomenuo da ste štampali 17 18 knjiga. Koja je zadnja?
Posljednja je Škola za ubice. To je treći deo teorije zavere, a negdje u novembru će da izađe ta četvrti deo Nemilosrdni špijun u izdanju Lagune. Znači napišete Dejan Lučić, Laguna i dobit ćete sve, 8-9 knjiga ima kod Lagune, druge knjige su kod starog izdavača koji je među vremenu propao i ne mogu da se nabave te knjige kao Kraljevstvo Hazara koja je vrlo interesantna, ali uvek mogu da se nađe preko nekog sajta da se rodije polovne knjige. Koja je knjiga izazvala najviše? Tajne albanske mafije. Tajne albanske mafije, tu sam objavio... U čemu je tu? Objavio sam listu albanskih špijuna po državama u svetu, onda je Ramiz Alija, diktator albanski, komunistički, smenio šefa tajne službe Hekurana Isaija. Možete misliti pisac koji smenjuje na indirektan način šefa tajne službe, zato što sam objavio listu albanskih špijuna u državi. Ta knjiga je prodata nekih 60.000 primjeraka, možda i više. Došao recimo iz Amerike čovjek koji se bavi albanskom mafijom, Zoran Knežev, bio tada direktor aerodroma O'Hara u Čikagu, jer je jurio te švercere, i da vidi ko je taj čovjek koji je napisao... Usudio se da napiše i da dobije te podatke. Posle smo se sprijateljili, postali kumovi. Njegov otac je bio službenik kod mog deda Dejana Vučića u Dunavskoj Banovini u Novom Sadu, tako da smo postali prijatelji. A kod njega u biblioteci sam našao građu za dve knjige Pavlićev testament 1 i 2, jer su to bile emigrantske knjige koje su bile zabranjene da se donose u Srbiju. I kad bi nekog na aerodromu uhvatili sa tim emigrantskim knjigama, mogli da dobiti 2, 3, 4 godine zatvora. Jer kad sam napisao tu knjigu Tajne albanske mafije, onda su svi proglasili da sam ja srpski špijun i onda su me doživljavali kao tajnog agenta UDBA i kad sam se ja pojavio sa koferima i torbama sa tim knjigama, ja sam samo značajno namignuo onom cariniku, kažem, emigrantska literatura, to mi treba. On kaže, u redu. I ja napravim 2 knjige Pavlićev testament. Interesantno kako sam ja napravio tu listu albanskih špijuna, ja sad ću vam opet odati tajnu kako taj hercegovački um funkcioniše. Tada nije postao internet. Postao je press clipping u politici i borbi, gde sam ja bio u obe kuće dolazio. Ja kažem, molim vas, onim ženama, dajte mi anti-jugoslovenska, albanska, fašistička emigracija. I oni mi daju ovoliku gomilu tih isječaka iz novina. Ja krenem od najnovijih. I kad pronađem neko da je od Albanaca, profesor univerziteta negde, recimo Georgetown univerzitet u Vašingtonu, on ima recimo 60 godina i profesor univerziteta u Vašingtonu ili New Yorku ili nekom drugom gradu, onda znači da je taj agent aktiviran. Da je to agent CIA obavešteno, kontraobavešteno FBI. Da on lokalno mora da kontroliše neke te Albance na koje ima utjecaj da ne naprave neku glupost. Taj čovjek 5 godina ranije ili 6 godina ranije je novinar u New Yorku. Tada radi, naravno, tada je regrutovan, a pre toga je bio u Briselu. U Briselu radio za Brisel, za NATO pakt. 7 godina pre toga je bio u Beču. U Beču je radio za Austrijsku obaveštenu službu. 5 godina pre toga je bio organizator demonstracije u Peći. Sa 16 godina bio je organizator demonstracije u Orahovcu i imate njegovu sliku, recimo, sa megafonom, sa drveta, gde on više poziva naroda demonstracije. Klinac sa 16 godina nema hrabrosti, ne bi imao hrabrosti da poziva na demonstracije, da ne bi imao, ako nema psihološku podršku, albanske obaveštene službe. Sigurno. Prema tome, on je albanski agent. U Beču je austrijski, u Briselu je NATO pakt, u Americi je američki. I tako sam ponovio 20-30 puta i otkrio sam sve albanske agente jednostavno po toj metodologiji. Ovom i smjenom potvrdili da su oni to? Naravno, mislim, tajne se nalaze u našoj glavi. Samo kad se koncentrišete prema nekom problemu, nekoj tajni i bavite se, čitate o tome, onda se slažu kockice i mozak dopunjava sve ono što vam fali. Jer u stvari sve se događa u stvari vrlo logično. Ta geopolitika vam je isto kao sukob bandi na nekoj teritoriji. I pravila su isto. Osveta, ubistva, devojke, žene, podmetačine. I ko je jače i pobjedi. Ko ima više novca i ko ima političku podršku, podršku vlasti. To je vaša... Sve mafije su napravljene uz podršku obaveštenih službi. Čak italijanska mafija je napravljena uz veliku podršku britanske obaveštene službe, Mazzini, šefovi komunistički. A koji su to šefovi? Počeš od Josipa Broza Tita, koji naravno nije Hrvat, napisao knjigu Titova kletva, u njoj je kompletna priča o Titu. Tito je sin Franca Jozefa Vanbračni, austrijsko-ugarskog cara,
i služavke Marije, koji je dat na vaspitavanje jezuitima, a jezuiti zajedno rade sa britanskom obaveštajnom službom i sa sionistima. I Tito je vaspitan, odrastao jedan period života, odrastao u Poljskoj, tu je dobio svoje obrazovanje, svoje ponašanje, i kasnije ubačen Nemačkoj obaveštajnoj službi Abweru, za njih je agent Weiss, a onda je podmetnut Sovjetskoj obaveštajnoj službi koju je vodio Lavrentije Berija, a ja u knjizi otkrijem da je Lavrentije Berija od 1922. godine engleski agent. I onda je zajedno sa Georgi Dimitrovom učestvovao u Španiji u likvidaciji svih onih komunista koji su bili odani Sovjetskom savezu, a nisu bili u stvari engleski agenti. Tako da je Tito sa Kardeljom i ekipom likvidirao mnogo ljudi u Španiji i taj deo života je prikrivao. Govore da nikada nije bio u Španiji, međutim ljudi su ga poznavali, sećali ga se, tako da ipak ne može da se sve sakrije. Posle toga sam napisao knjigu Vladari i senke, taj špijunski roman, dokumentarni špijunski roman, koji je šokirao sve ljude, jer i danas je aktualan. Evo tu u romanu ima recimo operacija Habsburg, to je priča o secesiji Vojvodine. Knjiga je izašla 1994. godine u periodu kada je Jovica Stanišić, moj kolega sa fakulteta, pravio srpsku službu od novih ljudi i od starih kadrova i Savezne obaveštajne službe koji su bili srpski orijentisani, bilo od svih Hrvata koji su srpski orijentisani. I kad je izašla knjiga u decembru 1994. ljudi su bili šokirani jer neke operacije koje su se događale u stvarnosti kod mene su u romanu bile obrađene i onda su ljudi se čudili kako... Prepoznavali su. Kako je tebi Jovica dao? Naravno, Jovica meni nije dao podatke za knjigu, ali ja imam razvijen, kao dobar svaki novinar, imao sam razvijenu dobru i danas imam mrežu ljudi koji mi doturaju informacije i umem da pronađem informacije. Znate, to je najvažnija stvar kod novinara, je umeti slušati. Vi umijete da govorite, umijete da pričate. Milomir Marić je čovjek koji na televiziji pravi čuda, dovodi kriminalce, dovodi obavještajce, a vi ste čovjek koji o svemu tome piše. Ono što je zapisano mnogo duže traje i mnogo je opasnije. Da li ste i vi, pitali su, da li ste i vi saradnik vojno-obavještajne službe? Ja poznajem sve ljude već decenijama, ljude iz bezbednosti struktura. Izvinite, ja vas ovo moram pitati kao novinar. To je Dejan Lučić špijun, to je uobičajeno srpski James Bond. Ja sve ljude moram da poznajem kao što lekari poznaju, kao što se lekari poznaju između sebe. Ono što ja obrađujem u knjigama vrlo često je mnogo ispred onoga što se događa, što obaveštajci mogu da znaju. Jer obaveštajci, nažalost, se ne stvaraju kod nas kao u Engleskoj. U Engleskoj se iz generacije, znači iz istih porodica budu obaveštajci. Pa i kod nas je slična. U kontraobaveštajnoj službi sinovi nasleđuju roditelje. Kod nas sistem obrazovanja nije takav. Pazite, u Engleskoj se profesori univerziteta su špijuni. Profesori univerziteta su tiperi koji kažu, onaj mali je genijalan, njega zaorbujte i brinite o njegovoj karijeri. Kod nas nemate brigu o kadrovima, znači da kaže, ovaj momak je iz dobrog legla, recimo. Da. Kada Englezi kažu da je tek treća generacija obaveštajaca, dobra generacija obaveštajaca. I tu se genetika prenosi. Prenosi, pa ne, pazite, ja imam 4 dece, 3 sina. Možete misliti kako izgleda život mojih sinova pored mene. Ja pričam o špijunaži, govorim o špijunaži, ja ne pričam o fudbalu, o Novaku Đokoviću, koga naravno volim. Meni je samo informacije, slaganje informacije, ja onda kad složim informaciju, onda se oduševim. Evo, recimo, za vas složena informacija koja je vrlo interesantna. Ja smatram da se Hrvatska sprema za rat protiv Srba. Na osnovu čega to... Ovih dana? Ovih dana. Pa zato što je ovih dana izašao podatak da je Hrvatska kupila, dobija i od Amerikanaca... Višecijevne bacače. Bacače, koje su, ajde kažemo, ako neka vrsta kačuša modernih, koja je 400 km daleko gađa. 300-400, da. 300-400 km. To znači Hrvatska gađa Beograd. Pripremaju, gađa skoro celu Srbiju. Da. I celu Republiku Srpsku. Zašto Amerikanci daju o Hrvatskoj oružje? Znači daju da bi Hrvatska nešto ratovala. U isto vreme imate jačanje ustaškog pokreta u Hrvatskoj. Glavaš to već radi javno. Javno.
imate proglašenje Stepinca za sveca od strane Vatikana, a Stepinac je podržavao genocid, Jasenovac, Jadovno i tako dalje. I o tome ste pisali. Da. I kad složite sve te podatke, vi kažete, aha, Hrvatska se psihološki priprema za genocid, proglašavanjem Stepinca za sveca definitivno, dobije se pečat na dozvolu za ubijanje Srba, jer ako zločinac može da postane svetac, to znači da svaki zločinac ima šanse da postane svetac koljući Srbi. Da. Kada na to dolazi oružje, vi kažete, aha, atmosfera priprema se rat, dobijaju oružje. Zašto će Amerikanci da gurnu Hrvatsku prema ratu? Pa zato što su dobili po nosu u Siriji. I to vam je kao šah. Znači, s jedne strane su dobili udarac, oni će sad sa druge strane da pokušaju da otvore front sa Rusima preko Srba. A u isto vreme vi imate u Srbiji od 2000. godine garnituru političku koja je došla s pomoć CIA, BND-a i Mi-6 na vlast, koja je uništila srpsku armiju, istopila tenkove, uništila zolje, strele, razorazno raketno oružje. Srbija ima vojsku od 7000 vojnika. To nije tajna. Nije tajno, imamo staro oružje, prastaro oružje, više Srbi ne znaju da ratuju, ukinuli su redovno služenje vojnog roka. Znači, na nas da krene ne Hrvatska, nego kosovski Albanci naoružani kalašnikovima, do Niša nema ko da ih zaustavi. Kod Niša će da ih zaustave Nišlije treće pozivci koji znaju da pucaju. Srbija se nalazi pred ratom, a mi pričamo o Beogradu na vodi. Zbunili ste me, prepali ste me, gospodine, prepali ste me. A ja nisam došao da vas zabavljam, nego da vas upozorim da će biti rata. Ako krene u Srbiji, ako krenu Hrvati, krenući na Republiku Srpsku. Krenući i Albanci. Albanci će da krenu, čim padne Milo Đukanović, počeće pravljenje Velike Albanije u Crnoj Gori. Oni su, Ulcin je već njihov, pokupovali su jedne noći, su pokupovali većinu lokala u starom gradu Budvi. Veliku Albaniju pravi Amerika. Albanci kao naciju u 19. veku izmisla Austro-Ugarska obaveštena služba. Pazite, sve je špijunaž. Kad proučavate istoriju, kad stavite naočare, špijunske naočare, čitate istoriju, onda ćete otkriti ko je recimo napravio ustaški pokret. Geneza ustaškog pokreta kreće sa Jakovom Frankom, Hazarom, Aškenazom, ko dolazi iz Beča i pravi hrvatsko desničarstvo, od koga kasnije se razvija ustaštvo, i onda to ustaštvo završava Franjo Tuđman, ko uopšte nije Hrvat. Ljudi ne znaju prezimena. Znači, kad nečije prezimena nešto znači, to su Hazari. Recimo, ministar spoljnih poslova Nemačke, Steinmeier. Stein je kamen, Majer je recimo Molen. Da. Angela Merkel je, uopšte nije Nemica, ona je Hazarka. Njeno pravo prezime je Kastner, devojačko. Barack Obama je, recimo, po majici Sefard, sad što je... Da, evo, tvrde da nije čak ni crnac, ni boju ne odgovara. Biden je Pocu Irac, po majici je Hazar, član je jezuitskog reda, član je masonske organizacije koja ima naziv Ignacio Loyola. Znači, masonska organizacija koja je u Vašingtonu, koja je pod uticajem jezuita. A jezuiti i, kako se zove, engleska obaveštena služba rade zajedno, to je Vatikan radi zajedno. Hazari, o Hazarima je pisao Pavić i rekao da su izumrli. Jeste, slagao je da su izumrli, divan je, dobar čovjek i simpatičan meni pisac, međutim, Hazari nisu izumrli, oni su samo se preobukli. Oni su počeli da se... Vi ste to pisali u romanu? Ne, ja sam napisao 2 knjige Kraljevstvo Hazara, gde sam uz pomoć citata, metodologija moja je za škakljive teme da citiram druge autore koji potvrđuju ono što ja hoću. Ispustim onda fusnotu i kažem. Ja sam uz pomoć njihovih knjiga otkrio i dokazao ono što oni ne žele. Jer ne postoje apsolutne tajne. Postoje polutajne koje ljudi ne primećuju. Ali neko ko je Hercegovac te tajne odmah pogleda i samo kaže, aha, složi splagalicu i kaže to je to. Onda oni poludi, onda me proglase za antisemitu. Ja nisam antisemita, pošto su semiti jedino Jevreji, ovi Arapi. A Aškenazi su Hazari, oni su tursko-mongolski narod, sa semitima nema nikakve veze. Imaju plave oči, uopšte ne liče na Arape. Znači, antisemitizam se odnosi u stvarnosti na Arape, a ne može na Aškenaze koji se lažno predstavljaju da su Jevreji. Te godine, krajem 19. veka,
bankari sa Wall Streeta su finansirali japansko prirodno čudo i vojnu industriju, pa su nahuškali Japan da napadne Rusiju, 905. su ih pobedili, oduzeli su im Port Arthur i Kuriletska ostrva i napravili su militarizam kod Japana koji je evoluirao kasnije sa napadom, sa ratom između Japana i Amerike i onda su bacili atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki. Interesantno je, Hirošima i Nagasaki imaju pravoslavne Japance. I ti gradovi su zbog toga izabrani za bombardovanje, a ne zbog oblaka koji su bili levo ili desno, kao što se priča u medijima, u istoriji. Pa su onda, recimo, gurnuli, oni su proizveli i komunizam i nacionalizam u Kini. U Šangaju je bila ekspozitura Jelskog fakulteta koju su završio Mao Tse-tung i od njega i 3000 Jevreja iz Bruklina je otišao u Kinu i učili su ih na tom Jelskom ekspozituri Jelskog fakulteta. Jedno su učili komunizmu, drugi nacionalizmu, imali se Čang Kaj-šeka, onda su Čang Kaj-šek i Mao Tse-tung zajedno ratovali protiv Japanaca, pa su onda ratovali između sebe i ubijali su žutu rasu. Pa onda su izmislili rat Severne i Južne Koreje, gde su opet ginuli žuta rasi stalno, pokušavaju da satru žutu rasu, Zapad stoji... To su centri moći, to je ovih 300. To je malo više, 10 do 12 hiljada tih bitnih ljudi postoje, koji su manje više Hazari, ima tu je Nemac i Engleza, ali vrlo malo, koji žele u stvari da naprave globalni rajh, globalnu diktaturu, taj novi svetski poredak i to je globalni rajh. Oni stoje iza plana da se smanji broj ljudi na planeti. A zašto pravoslavci stradaju? Zato što su Hazari su narod koji je živao između Crnog mora i Kaspijskog jezera i u 8. veku su primili jevrijsku veru, zato što su trgovali i sa Vizantijom i sa Bagdadskim kalifatom, pa ako bi se opredelili za neku od te dve religije, islam ili hrišćanstvo, pokvarili bi posao. Ovako su opredelili za neku vrstu nesvrstanosti, pa su trgovali s jednima i sa drugima. I u 10. veku kijevski knez Vladimir, koji je primio hrišćanstvo, je okupirao Hazarsku državu, pobedio ih je i dobio je Hazare jevrejske veroispovesti kao svoje stanovnike. Zbog toga u Rusiji imate toliko jevreja, takozvani. To su sve Hazari Aškenazi. Ti Hazari su se iz Rusije kasnije širili prema zapadu, otišli su prema Poljskoj, prema Nemačkoj i oni ne govore hebrejskim jezikom, nego govore jezikom koji se zove jidiš, koji nema nikakve veze s hebrejskim jezikom. Druga polovina onih jevreja, što sam spomenuo, španski jevreji, Sefardi. Oni koji su nosili ključ. Ni oni ne govore hebrejski, što je vrlo interesantno, nego govore jezik koji se zove ladino. I sad zamislite, imate 13,3 miliona stanovnika, 13,3 miliona jevreja u svetu, toliko ih je bilo pre Drugog svjetskog rata, a sad vi razmislite koju tajnu treba da otkrijete sa ovom mojom rečenicom. Znači, danas ima 13,3 miliona jevreja, a pre Drugog svjetskog rata ih je bilo 13 miliona. A vi sad treba da otkrijete tajnu koju sam rekao usput. Da, da su sačuvali. I sad ti, znači jedni govore ladino, drugi jidiš, ni jedni ni drugi ne govore hebrejski. A ko su onda jevreji? Ko su? Jevreji ne postoje. Postoje Izraelci. Izraelci su narod koji je stvoren veštački državom, znači Ročili su otkupili to zemljište od Palestinaca, a onda su počeli terorizmom da proteruju ove Palestince i napravili su svoju državu koja je bila pod zaštitom, naravno, vladara i senke, a ta država je napravljena da bi bila, kako to kažu, troublemaker, znači država koja pravi probleme Palestincima, da bi iz te države mogu da se kontroliše protok nafte, koji kontrolišu, naravno, zapadne kompanije, koje su pod kontrolom manje više britanske krune. Recimo da vam dam podatak, Saudijska Arabija daje 80% dohodka od nafte britanskoj kruni. Ne britanskoj državi, britanskoj kruni. A Saudijsku kraljevsku kuću na vlast je doveo špijun Filbi, otac Kima Filbija, a religija koja se tamo propoveda je vehabizam, u Saudijskoj Arabiji i Kataru, a vehabizam ili salafizam, kako zovu u Nemačkoj, je religija koju izmislio engleski špijun Hamfer u 18. veku. Recimo, da ispričam o Turskoj. Evo, Turska se govori u svom neosmanizmu, Erdogan dolazi ovde u Bosnu i Hercegovini, govori da se u Sarajevo osjeća kao u Turskoj i da je Sarajevo na neki način deo Turske. I da će da nas štiti jer nas je 500 godina bili smo pod vladom. 350 godina i to nam je podmetačina, da je 500 godina, 350 godina. I sad kad ja kažem muslimanima da Erdogan uopšte nije Turčin, nego da je Jevrin i da turskom vlada tajno društvo Domleh,
Domleh. Kucajte, napišite na Google Domleh pa ćete da čujete. To je tajno društvo koje je nastalo 1666. godine. Bio je neki Šabatan Zevi, 2 metra visok, markantan Jevrejin, koji je propovedao da će da napravi jevrijsku državu i naravno bio je prijatelj s Englezima. Tako će se naći u dokumentaciji. Znači, engleski agent od uticanja. Imao je 50.000 sledbenika. Sultan ga je uhapsio i rekao, otprilike, sad ću da se našlim, kretenu jedan, hoće da napraviš jevrijsku državu na teritoriji Turske, a ja sam gospodar pola sveta. Podsjeći ću te glavu. On kaže, nemoj da mi odsečeš glavu, jer ako mi odsečeš glavu, ti ćeš izgubiti glavu, jer od mojih prijatelja iz Londona, Pariza, Berlina i Moskve, koji će rešiti tebe da smaknu i doveće tvoga brata na presto ili tvoga sina, ali ti bez glave, ja bez glave, ne isplati se ni meni ni tebi. Nego kaže, imam jedan predlog. Kaže, koji? Ja ću, kaže, da pljunem na svoje jevrejstvo i da pređem u islamsku veru i time spasem sebi glavu, tebi operem obraz, ti ispadem šmeker, a ja živ. Sultan se složi sa tim i pređe na islam, međutim, u roku od nekoliko godina 50.000 njegovih sledbenika pređe u islam i napravi tajno društvo Domleh. Danas je članova tajno društvo Domleh ima 20.000 i oni vladaju Turskom od tada. Kemal Ataturk je Jevrej, bio rođen u Solunu. Vi pričate zaista stvari koje su nevjerovatne. Prije ovog razgovora ste mi kazali da su Kinezi opasni, da su se osvetili, da su... Da, Kinezi su vrlo ozbiljan narod, ozbiljna država, imaju službu koja je stara 7.000 godina i oni su čoveku koji je obeležio kinesku ambasadu kao metu za bombardovanje 1999. godine, taj čovjek se zove William Bennett, ubili su ga čekićima ispred kuće na 10 godina od kad je se to dogodilo. Tup čekićima. I sa tom porukom, sa mrtvacem, poslali su poruku vladarima iz Senke Sjedinjenih Američkih Država kojima su rekli: mi nemamo nameru da ratujemo sa američkim narodom koji je zloupotrebljen od vas, vladare iz Senke, i gurate ih da ginu protiv Kineza, zato što želite da se bojite tog proročanstva iz Starog Zaveta, da će žuti vladati svetom. Ubićemo vas po kućama, vas 12.000, znamo gde stanujete. A da bi nas poverovali, evo moj leš vam je poruka. A vi nas ne možete da ubijete jer ne znate ko smo mi. Da. Prema tome, sa vladarima iz Senke je lako razgovarati, pošto su svi manje više poznati. Da ovaj dio o politici, o kretanjima završimo. Imate li nešto interesantno što vas nisam pitao, jer htio bi da porazgovaramo malo i o ovom svijetu kriminala koji je, o kome ste također pisali. Ne pišem o kriminalu. Ja sam pisao opasku zanata, ali to je beznačajan kriminal. Ja se ovim prirodnim kriminalom ne bavim, to mogu da dovedem Josipa Bogića, svoga druga, koji je napisao policajce koji je bio u prirodnom kriminalu, pa da pričate. Ja se bavim špionažom i geopolitikom. Jeste li imali problema? Ne, nikad. Zašto? Pa zato što radim posao kako treba. A to je? Govorim istinu. Da li je bilo problema, jer istina boli? Ne. Ja kažem jasno, glasno, bilo je neki, otišli su Jevreji, kad sam došao iz Amerike, posle kineske osvete, otišli su kod Borisa Tadića da se žale da sam antisemita i da je moja knjiga Kraljevstvo Kazara antisemitska, onda je on dao nalog javnom tužiocu, a javni tužilac je dao nalog, pošto nema odeljenja za knjige, odeljenju za privredni kriminal. I naravno, odeljenje za privredni kriminal nije našlo u mojim knjigama nikakvog privrednog kriminala, a ja nisam antisemita, pošto ja pišem o Hazarima, a Hazari nisu semiti, tako da ne može da me optuže ni za šta, a koristim tu metodologiju koja je vrlo pametna, citat na citat, citat na citat, i to su sve knjige koje su objavljene, relevantne knjige, recimo 13. pleme Artura Kesslera. Njihov čovek Hazar napisao knjigu da su današnji Jevri, 90% njih da uopšte nisu Jevreji, nego da su Hazari koji su primili jevrejsku religiju. Takvu knjigu je napisao sovjetski akademik Pletnjeva. Ja sam lepo i citirao najznačajnije detalje iz te knjige, pa sam koristio jevrejske istorije da dalje uobličim priču i njima je to bilo krivo, ali ništa se nije dogodilo. Gdje su Sovjeti u svim tim našim problemima i našim mukama, da? Pa Sovjeti Rusije. Ovo je velika razlika.
Cijela oktobarska revolucija je plod bila britanske obavještajne službe i cionista koji su želeli da unište ruskog cara i rusku državu, jer su Rusi uništili njihovu hazarsku državu. I ti Hazari, Aškenazi, cionisti, agenti Zapada, finansiraju. Možemo mi da se predstavimo da smo Eskimi, zato što Eskimi imaju pravoslavnu veru. A otkud njihova veza sa britanskom? Zato što su Hazari i Sefardi, Aškenazi i Sefardi, Jevri se dela najviše na najveće dve grupacije su Aškenazi i Sefardi. Sefardi su španski Jevreji, Aškenazi su ovi Hazari i postoje treća grupacija, Falči ili Felaši, to su etiopski Jevreji, crnci koji su primili jevrijsku veru. Ti Hazari su u Amsterdamu finansirali prevrat u Britaniji, Cromwella su finansirali i Cromwell kad je došao na vlast, on je omogućio da se Jevreji vrate nazad u Britaniju, a čovjek koji je organizovao Cromwellovu službu zvao se Downing. Taj Downing je svoju kuću poklonio britanskoj vladi i zato je to adresa Downing Street 10. Znači, adresa britanskog premijera, predsjednike vlade, je u stvari kuća gospodina Downinga koji je izmislio, stvorio britansku službu koja je postala globalna na osnovu linija i jevrejstva u celom svetu. Vi dođete kao britanski agent ili obavještajac u Meksiko i vi znate, ovaj i ovaj na tučim mestima su Jevreji. Vi ga tu kucate po ramenu i kažete, dragi moj brate, ti treba da uradiš to i to. A on mora to da uradi, bilo da mu kuca na vrata Mossad ili britanska služba, jer zna da u suprotnom neće ga biti. Znači, mi ćemo u jednom trenutku morati da napravimo obavještajnu službu srpsku koja će se ljudi bojati. Mi moramo da napravimo globalnu obavještajnu mrežu. Udbe se bojao svijet. Da, ali ta UDBA je manje više se bavila ubijanjem Srba i Hrvata, a nije se bavila obavještajnim poslom stvarno. Jer je u obavještajnom, Tito je bio engleski agent i cijel nesvrstani pokret je bila jedna prevara koja je smišljena u Londonu. U budućnosti treba napraviti obavještajnu službu koja kreira događaje u svetu. A da bi se kreirali događaje u svetu, vi morate da imate agente po celom svetu. A mi ih imamo, verovali ili ne. Za vreme, od kad je Dinkić došao na vlast, 2000. godine, od tada je 50.000 doktora nauka i magistara pobeglo na zapad. Svi ti Srbi su postali neko i nešto na zapadu. Šta mislite, šta bi Mossad uradio sa njima? A prvo je došao kod njihovih roditelja u Srbiji, došao bi kod njihovih roditelja u Srbiji i rekli, dragi gospodine Petre, šta možemo da učinimo za vas, da li vam je treba ovo, ono, i lepo bi se sprijateljili sa ocem. A onda kad se sin vrati, onda mu se priđi i kaže, zdravo Petre, Petrov sine, kako si? Potreban si otadžbini. Ili bi mu se pristupilo negde u inostranstvu, rekao, Dušane, otadžbina te zove. Teško koji Srbi bi odbio poziv srpske službe da sarađuje. Treba da bude ponos raditi za srpsku službu. Kao što je ponos svakom Englezu da radi za svoju službu. Kada odlazi na odmor, pita resornog policajca šta mogu da uradim za moju domovinu. Da slikam, da... Tako je. I mi moramo da svoju pamet, taj svoj kvantni um, iskoristimo za dobrobit zemlje. Svako od nas mora u svakom trenutku da misli o svojoj zemlji, o Srbiji. I moramo naravno da se borimo jednog dana da svi Srbi žive u jednoj zemlji, kao što Albanci imaju želju da naprave veliku Albaniju, kao što neki drugi žele da naprave neke velike svoje države, mi moramo da se borimo da napravimo Sjedinjene srpske države. Da li se vi slažete da treba da napravimo Sjedinjene srpske države? Da li se vi slažete da imamo ozbiljnu obavještajnu službu srpsku koja će da utiče na političke događaje u susednim zemljama, a ne da strane obavještajne službe kreiraju događaje u Srbiji? Mislim da ste na mojoj strani. Odlična poruka gledaocima. Šta po vama rade masoni? Masoni zamajavaju naivnu publiku da misle da masoni nešto zaista rade. Ja sam bio mason 15 godina i dok je tu masonsku organizaciju vodio Tapi, to je bila jedna... Kako je Tapi ubijen? Ubili su ga u policiji zato što je mnogo znao i smetao je novoj vlasti koja je bila produžena ruka stranih zapadnih obavještajnih službi. I agenti od uticaja u policiji su ga ubili kesom na glavu. Kesom na glavu, udavili ga. Udavili ga, čovjek je imao srčane probleme i odmah posle toga je ubijen naravno i Đinđić, jer obično kada... Zašto Đinđić? Zato što postoji kletva, kada ubijete Tapi, osim što je bio mason, on je bio i templar. I kada je ubijen svojevremeno veliki majstor templara, onda je posle vrlo kratkog vremena ubijen i Filip Lepi, je poginuo. Umreo je i onaj papa koji je učestvovao u templara. Postoji neki sistem odbrane
i kazne za one koji čine veliko zlo. Masoni dok ih je vodio Tapi, bili su jedna izuzetno patriotska organizacija koja je bio zbir pametnih i uticajnih ljudi. Zbir pametnih i uticajnih ljudi treba ponovo napraviti. Ja sam izašao iz masonerije kad su počeli da primaju prodavce televizora i frižidera, jer to je postalo besmisleno, jer šta će ozbiljan čovek među trgovcima? Trgovcima, tačno. Onda bi bio ja trgovac. Ono što mi moramo kao Srbi da uradimo je... Da li ste vi bogati? Nisam. Bogat sam, imam 4 dece. Ono što mi treba da uradimo je da ispunimo želju oca Agatona sa Hilandara, koji je rekao da Srbiju neće spasti političke stranke, nego 300 pametnih i uticajnih Srba. Prema tome, ja predlažem, a radim već na tome, da se napravi Srpski komitet 300. Ti 300 pametnih i uticajnih Srba raspoređeni po celome svetu. Imamo li ih u Srbiji? U Srbiji nemamo, sigurno. Imamo. Mnogo ima više uticajnih ljudi nego što mislite, nego svi smo za sebe, odvojeni. I uplašeni? Pa nisu ljudi uplašeni. Izuzetno pametni i uticajni ljudi se ne boja nikoga. Plašili su samo mali ljudi, beznačajni, koji se boje da zucnu, ali to je ugrađen im je strah. Ali i ti Srbi koji su preplašeni menjaju svoju narav kad obuku uniformu. Srbin dok ne obuče uniformu, on priča protiv rata. A kad mu obučete uniformu, stane mirno i kaže "Zrn!" Svaki Srbin je u genu vojnik. Ali taj gen nam, kažem, uništavanje, nedozvoljavanje, imamo, služimo vojsku, uništavanje naše vojske i tako dalje. Ali genetika se prenosi i protiv volje vladara i senke. Pisali ste o Kinezima? Da, bio sam 5 meseci u Njujorku, putujem po svetu pa skupljam građu. Bio sam u Iranu, sam sve vremeno bio mesec dana da bi skupljam. Kakvi su Iranci? Iranci su Arijevci, izuzetno pametan jedan narod, imaju svoju duhovnu vertikalu, odlični su vojnici i naravno nalaze se pod kontrolom stranih službi koje su ih dovele sve vremeno Hominija na vlast. Englezi su doveli Hominija i porušili su Šaha koji je bio američki čovjek. Razlog za rušenje Šaha je to što je Šah zabranjivo trgovinu drogom koju kontroliše inače komitet 300 i od čega se finansira CIA i britanska obaveštajna služba. I onda su doveli Hominija koji je zabranio alkohol, dozvolio drogu. Da se Iran i dan danas nalazi, danas se možda ne nalazi toliko, ali za vreme Ahmedinedžada, predsjednika Irana, on je stalno govorio da će Iran da upotrebi atomsku bombu, da će da uništi Izrael, da će baciti Izrael u vodu i tako dalje, a onda se otkrio da je Ahmedinedžad Jevrej. Ahmedinedžad, kad se prevede njegovo prezime, znači da je njegova familija se bavi proizvodnjom nekog svetog šala koji se koristi u jevrejskim ritualima. On je bio u stvari agent provokator. On je agent od uticaja, ali i agent provokator koji je, kad je trebalo Izraelcima nešto da prete Americi da moraju da dobiju neko novo oružje, onda je baš u tom trenutku Ahmedinedžad govorio šta Izraelcima odgovara. Interesantno, recimo, u Iranu imate Rafsanđanija, koji je po uticaju drugi ili treći čovek. Rafsanđani je najveći izvoznik pistača u Sjedinjenih Američke Države. Na osnovu toga moj kvanti srpski hercegovački kaže time što je najveći izvoznik pistača u Ameriku, to znači da je on američki čovjek. To je tačno. Onda, recimo, najveći lider u Iranu, verski Ali Hamej, a on uopšte nije Persijanac, nego Azerbejdžanac. Onda imate, recimo, u Persiji u Iranu imate 23, 4, 5 miliona Azerbejdžanaca. Imate Kurde, to uopšte nije jedna monolitna država. Ali se monolitno ponašaju. Oni se monolitno ponašaju, ali te, recimo, neke dole na jugu su Baludžistanci, čini mi se, koji liče na Pakistance, oni su suniti za razliku od ovih šita. I oni podmeću bombe, ubijaju, i oni su saradnici Mosada u likvidacijama iranskih naučnika koji se bave atomskom fizikom i tako dalje. A o Kinezima je bilo interesantno, napisao knjigu Kineska osveta, to je radu Kineske obaveštene službe, vojne obaveštene službe drugog biroa u Njujorku. I u tome kako oni ubacuju svoje ljude Kineze koji liče na neke druge nacije, ubacuju ih u Ameriku, infiltriraju ih, prva generacija ništa ne radi protiv Amerike, samo se infiltrira, tek druga generacija spavači, tek druga generacija se aktivira i to se deca aktiviraju kad prođu završene fakultete i umeđu vremenu, naravno, svi oni su članovi od malena tajnog društva Zeleni zmaj,
koje je, ajde da nazovem, neka vrsta masonerije što je masonerija na zapadu, to je tajno društvo Zeleni zmaj među Kinezima, koje radi na tome da se žuta rasa ujedini, jer po proročanstvima iz Starog Zaveta žuta rasa će na kraju vladati svetom. Hoće li? I zbog toga stalno Zapad, odnosno cionisti, odnosno ti Hazari, podmeću ratove žutoj rasi. Recimo, 905 su iz Britanske banke, na isti način su bili oktobarske revolucije, Hitler su iz istih izvora finansirani. Britanska banka, britanski bankari, Rothschildi i njihove ćerke firme u Americi, JP Morgan, Rockefeller i tako dalje. To je isto jedna, što bi rekli Hrvatski, udruga kriminalaca, finansijskih sa velim ukovratnicima, koji ne idu u zatvor za ona zla što čine, a čine najveće zla. Svi Hitleri, razni, svi Lenjini i Trotski, sve su to njihovi plaćeni agenti od uticaja koji vrše revolucije, prevrate, izazivaju ratove, ali su u suštini beznačajni i zamenljivi. Recimo, ovu knjizi Titova kletva koju bi vam preporučio da pročitate, Laguna. Kad je izašla Laguna izdavač? Izašla pre 1,5 godina, otprilike. Kako je Staljin u stvari nadmudrio komuniste, nadmudrio Lenjina i Trotskog, potpomogao je Lenin da umre, a Trotskog je likvidirao. Trotski treba da zameni Lenjina, a ne Staljin. Međutim, Staljin je bio tajni agent ohrane, to je obaveštena služba, kontraobaveštena i obaveštena služba stare ruske carevine, ali postojalo jedno društvo, Sveta družina u Rusiji, koja je okupila nekih 26.000 intelektualaca, oficira, policajaca i tako dalje, koji su pokušavali da spasu državu, ali imali su jedan problem. Ruski carevi su bili suviše veliki pravoslavci i nisu služili policajci. Kada je ubijen Aleksandar II, policijska istraga je došla do zaključka da iza tog atentata stoji britanska obaveštena služba. I preporučili su ruskom caru da likvidira engleskog kralja, koji stoji iza atentata i ubio njegovog oca. A on je odbio to da radi, kaže ja sam pravoslavac, a taj engleski kralj mi je rođak. Što je tačno. I nemački kralj i britanski kralj su rođaci, svi su oni rođaci između sebe, preko kraljice Viktorije i njeni čerki, a postoji i druga priča, sve te kraljevske kuće su orođene preko loze Isusa Hristosa. I znak te loze Isusa Hristosa, to je ljijan koji muslimani su stavili kao svoj grb. Znači, ljijan je simbol loze Isusa Hristove. Znači, Isus Hristos je imao decu koja su se iskrcala, otišla su s Marijom u Francusku, u Marselj, iskrcali se tamo i sve dinastije naše Nemanjići imaju taj ljijan. Taj ljijan je u stvari vulva ili vagina koja predstavlja ženski princip praćenja roda. Isus Hristos, taj znak Jevreji čitaju kao loza Davidova, ali ono što Jevreji ne žele da znaju, baba od Davida je bila Hititkinja, odnosno Srpkinja, tako da je i David poreklom Hitit, po ženskoj liniji, odnosno Srbin, a Isus Hristos, kao što možete da pretpostavite, nije Jevrejin, jer da je Jevrejin ličio bi na Jevrejina. Jevreji su crni, sa crnim očima, sitni, a Isus je bio visok, tamno riđu kosu, to znači plemenu Benjamita pripadao, ima plave oči, što znači da nije Jevrejin, i on se obraćao svome, što bi rekli Hrvati, pučanstvu na aramejskom jeziku, a ovi koji ga slušaju su aramejci. Prema tome, gde su u toj priči Jevreji? Tu postoje li Jevreji? Postoje, ali su Jevreji bili bogati. On je svoju revoluciju, možemo da kažemo, krenuo rušenjem tezgi trgovaca novca. Da. Mislim da spas sveta treba da se uradi na isti način kao što Isus uradio, treba porušiti bankarski sistem, uništiti Međunarodni monetarni fond i spasti svet od dužničkog ropstva. Možemo li se spasti? Možemo, naravno, ako to rešimo. Koja su rešenja? A prvo rešenje je da se većina država odbije da plaća drugom Međunarodnom monetarnom fondu i da se okrene banci BRICS-a. Mi Srbi možemo da se spasimo jedino ako se okrenemo Rusiji. Tu nema dvojbe. Ova priča o Evropskoj uniji... Evropska unija ili Rusija? Ne postoji. Evropska unija će da se raspadne u građanskom ratu. Ja sam napisao knjigu Islamska republika Nemačka, u kojoj sam jasno definisao u kakvim klještima se nalazi Evropa. Evo recimo Nemačka. U Nemačkoj imate jednu polugu obaveštenu salafiste ili vehabije koje su vrlo prisutni kao mogući teroristi u Nemačkoj, koji kontroliše britanska obaveštena služba.
Imate sive vukove koje kontroliše američka obavještajna služba CIA. Imate neonaciste koje kontroliše Mossad. Pazite, neonaciste kontroliše Mossad. Recimo, neonacista u Mađarskoj Jablok, vođa neonacista u Mađarskoj je Jevrej. Je li moguće? Moguće, sve možete da proverite na internetu. Da. Meni je drago kad tako nešto sad ima internet, pa ljudi mogu da provere. Ranije kad govorim, ovi kažu, ovo je izmišlja. Kad bi vam rekao da su samuraji poreklom Srbi, vi bi rekli da sam lud. To su Sloveni, a tada Kljosov je dokazao na osnovu DNK da su Rusi nastali od Srba. To je narod Anui, koji je svoje vremena se spustio sa tih Kurilskih ostrva prema Japanu, došao vidio mali Japanci koji se tuku između sebe i rekli, hoćete mi da vam budemo vođa odbrane. I dan danas se na japanskom vođa kaže ođa, i piše se sa dva nečitajuće v, što sam proverio, i tražili su samo da sačuvaju svoju čast da mogu da odu u raj. Samuraj. Da. Znači, postoji mnogo skrivenih stvari koje mi ne znamo. Recimo, jedna od gluposti koju mi učimo u školi da mi pišemo pismo koje se zove ćirilica. Kao došli Čirilu i Metodije. Čirilu i Metodije, to je. Čirilu i Metodije, ne znam, u nekom 8. 9. veku i opismenili Slovene. Zamislite tu budalaštinu. Dva čilagera došla, recimo, u Ohrid i odatle opismenili Slovene. Kako da ih opismene? Preko YouTube-a, preko interneta. Ma ne možemo preko interneta, helikoptera, tačno. Pa niko nije znao da su došli. To je laž, nametnuta laž, Čirilu i Metodije opismeni. To znači da do 9. veka su Srbi, i Rusi, i Poljaci, i Česi bili nepismeni. A svi znamo da postoji Vinčansko pismo, odnosno Srbica, koja se postoji i u Maloj Aziji, na Kritu, među Etrurcima, Južna Italija, Etrurci ili Raseni, gore na severu Vendi ili Veneti, isto su koristili tu našu azbuku. Tako smo naša generacija učila azbuku, a ove nove su učili da je to ćirilica. A ovo što koristimo, ovo nije latinica kod nas, to je hrvatica. Aj tako da je nazovem, pošto se turska latinica zove turčica. Da. Latinica je ono što koriste latini, Italijani, nema kvrgi. Kad bi mi nazvali Hrvatica, onda Srbi nijedan ne bi pisao Hrvaticom, nego bi pisao svojom azbukom. Tačno je ćirilicom. Mnogo starija, naša azbuka je znači stara negde 7000 godina. Tu je Vuk Karadžić, ako je juče on pogriješio oko kombinacije Demeter Kukuljević-ga i miješanja. To je bila obavještajna operacija Austro-Ugarske obavještajne službe koja je želela promjenom našeg pisma i promjenom našeg jezika da nas što više odvoji od Rusa. Pazite, kontakt sa Rusima, sa Srbima je, kod Srba je iskonski. Srbi vole Ruse. Pa šta se desilo u Crnoj Gori kad ih? Pa zato što je Crna Gora okupirana od agenture Zapada. Pa Milo Đukanović je prijatelj sa tim Rothschildom i ta veza je očuvala Mila Đukanovića, za koga ceo sve zna da se je kriminalac, da se bavi trgovinom duvana i čime se još. I tamo je diktatura, jedna porodična diktatura, pljačkaška diktatura, u kojoj samo oni koji su na linku Mila Đukanovića imaju posao i prosperitet i mogu da se zaposle u državnoj službi i da idu u diplomati. Svi ostali tamo su sirotinja raja. Pa sad sirotinja raja da li će da uspe da se dokopa slobode ili neće, to zavisi i da li će Hercegovci da im odu damo malo da im pomognu svemu tomu. Pa oni su stara Hercegovina, veći dio Crne Gore. Srbi i Rusi. Pa Srbi, pazite, Rusi su naša deca, koja su sada veća i jača od nas, što je prirodno. To je drugi puta da čujemo u ovoj emisiji da se... Evo, možete da pročitate, čovjek, naučnik sa Oksfordskog univerziteta, mislim se zove Sergij Kljosov, je ustanovio na osnovu DNK da su Rusi nastali od Srba. I Rusi uče da su došli u Rusiju sa teritorije Balkana. Oni uče da su preko Karpata otišli u Rusiju, a mi da su oni... da smo odande došli ovamo. Možete misliti tu budalaštinu. Znate koja je još jedna budalaština koju učimo u školi, koja je smešno koliko ljudi ne vide kod očiju. Učimo da je nafta nastala truljenjem dinosaurusa. Znate koliko bi dinosaurusa trebalo da bude mrtvo da bi jedan dan se pokretili automobili u Kini i Sjedinjenim Američkim Državama. Jedan dan. To se uči u školi. Pa dobro, to je Darwin i Božja promisjevi. Darwin o nafti nije ništa pričao. Darwin o nafti nije pričao, ali o postanku svijeta je pričao. I to je prevara. Zar vi zaista mislite, gospodo, ste nastali od majmuna? Pa kako je ponovo neki majmun nije postao čovjek? Da. Što ne znači da neki ljudi nisu postali majmuni. Sigurno je. Vidite ih često na velikim ekranima i malim ekranima. Vi ste bili na malim ekranima i kao jedan od učesnika odbrane
haških zatočenika. Da, ja sam, ima jedan tekst hrvatski, kaže, zločinac iz Sijene. Ja sam se zamerio Hrvatima jer sam odveo svoga druga iz jedne političke stranke gde je bio sa mnom, Dragana Vasiljkovića, koji je postao međuvremeno kapetan Dragan. Odveo sam ga u Knin i povezao sam ga tamo sa Pokretom otpora, sa Martićem i on je otišao tamo i ono što je naučio Kninjane, to je kako se ne gine. Najosnovnija stvar Kninđe napravio kad ih je pitao šta ste vi spremni da uradite za Srbiju, za srpstvo, a oni svi u glas rekli da pogine. Vi ste nama učinili veliku čast što ste gost u našoj emisiji. Zadovoljstvo je moje veće. I naše, jer vi baštinite čak po saznanjima koje ja imam, a vi pišete puno i brzo, 18 romana. 18 knjiga. Prva knjiga koju sam napravio bi izašla 88. godine, Varvarstvo ime Hristovo, o dejstvu Vatikana prema Srbima. Mislim da je ta tema večna tema i rad Vatikana i vatikanskih obaveštajnih službi, a to su fratri jezuiti, između ostalog, tu su i malteški vitezovi i Opus Dei. Ovde na ovim prostorima Hercegovine je vrlo prisutno. Prepoznaćete rad Vatikana kroz formu ekumenizma. Da. Taj ekumenizam je u stvari prevara. Tu bajku treba da se utope sve religije, a da bude vrhovni gospodar papa. Međutim, kao što znate, papa je jezuita, ali nije on glavni gospodar. Glavni gospodar je crni papa, jezuitski general koji vlada Vatikanom, a inače jezuite napravio Jevrin Ignacio Loyola koji je prešao u katoličanstvo u 15. veku i napravio je sveštenički red koji je, možemo da kažemo, najpokvareniji. Da bi proverili koliko je taj red pokvaran, na Google otkucajte jezuitska zakletva, pa ćete vidjeti vrhunac ljudske pokvaranosti. Druga moja knjiga bila je Tajne albanske mafije. 88. je izašla, u njoj sam objavio listu albanskih špijuna i mafijaša po državom u svetu i rekao sam te daleke 88. da će se praviti zelena transverzala, da albansku mafiju pravi levo krilo CIA i tada kada sam sve to rekao, ljudi su mislili da sam naivan, da će oni bratstvom i jedinstvom, samoupravljanjem i ostalim floskulama rešiti problem albanskog separatizma i terorizma. Kako ste došli do podataka? Pa tada sam bio novinar, istraživao sam neke teme i kao svaki Hercegovac imam kvantni um. Vam objasnim šta je kvantni um. Kvantni um je koji na nekonvencionalni način dolazi do rešavanja problema. Zapadnjaci imaju matematički um. To je um koji je reproduktivan u stvari, gde neko napravi šemu po kojoj se radi i oni mogu decenijima ili vekovima da su funkcionišu po toj šemi savršeno dok ne dođe do iskakanja neke tačkice i stvaranja problema i onda viču bi, a mi Srbi, Hercegovci pogotovo, umemo to da rešimo i vidimo dalje i više nego drugi. Uostalom, najveći špijun slovenski je Sava Vladislavić, koji je odavde Hercegovac koga zovu Raković. Koji je za KGB. Napravio je Rusku spoljnu obaveštenu službu i kada je Putin htio da istražuje istoriju KGB-a, odnosno Ruske obaveštene službe, iznenadio se da je Srbin tvorac Ruske obaveštene službe. Ruska obaveštena služba je prilično dobra, ali bi mogla da bude mnogo bolja. Trebalo bi da bude ofanzivna obaveštena služba, kakve su zapadne obaveštene službe, da vam objasnim razliku šta je to ofanzivna i defanzivna služba. Ofanzivna služba je ona koja kreira događaje u svetu ili bar u svom regionu. Znači, Srpska obaveštena služba, koja će biti kad ja dođem na vlast jednog dana, da, Bog da. To izgleda tako daleko, ali nikad se ne zna. Obaveštena služba kreira događaje u susedstvu. Znači, Srpska obaveštena služba bi trebalo da ima svoju partiju u Hrvatskoj. Srpska obaveštena služba treba da ima svoju partiju među Bošnjacima, među Albancima. Imamo li ih? Nažalost, ih nemamo. Jer da ih imamo, mnoga događanja koja bi predupredile. Koja su bila loša po nas, nisu se dogodila. Mi smo dosta izgubili od svog srpskog naboja, izgubili smo svoj ponos što smo Srbi,
propaganda neprijateljska sa zapada učinili da mladi ljudi se vrlo često stide kad ode u inostranstvo, što su u Srbiji, što je velika greška. Ja sam zaista putovao po svetu i svuda sam se osjećao superiorno i znao sam da brže mislim, brže govorim, brže zaključujem od svih zapadnih kolega. Koliko jezika govorite? Govorim samo engleski i srpski, ali kad govorite srpski, ceo svet vas razume. Recimo u Persiji sam otkrio da preko 1000 reči persijskog farsi jezika i srpskog istovetno. Isto nam je tako među Velšanima. I u Turskoj kažu da... U Turskoj, da, ali turski jezik je pun tuđica, što se zovu varvarizmi. Ali, recimo, hamlijski, velški jezik ima isto 1000 reči koje su srpskog. U starom egipatskom govoru ima puno srpskih reči, zato su mi kao Hititi, da, Hititi su u stvari Srbi, vladali Egiptom 200 godina i danas imate u srpskom jeziku celu egipatsku versku terminologiju prisutnu živu u srpskom jeziku. Bog Ra, postoji Bog Set, kad postaje Ra, Bog Sunca kad postane vidljiv, i Bog Tmu. Imate Bog Ra, Zora, radost, rađenje, Rada, Radojko, Zoran, Zorana. Ja pišem knjige, to je kultura. Vojnici jurišu smrt sa uslikom Bogu Ra, Ura. Kada dođe sunce na tamu stranu postane Bog Tmu. Nek sam ja kao Zoran u ovom dijelu gdje je sunce. Recimo, što je interesantno za Hercegovinu? Hercegovinu potencirate. Kažete nam vaše porijeklo hercegovačko. Moji stare Hercegovine, Banjani, Lučići. Banjani. Puno vas ima doktora nauka, čak i jedan trostruki. Moj dede je osnovao ekonomski fakultet u Sarajevu, Leonida Lučić. Njegov sin je Ljubiša Lučić, košarkaški trener. Da. A u vašoj biografiji piše da i po babi imate korijene divne. Baba mi je iz familije Đorić, Milenko Stojković mi je predak. Moja babe tetka je bila Ilka Marković koja je pucala na kralja Milana Obrenovića zato što je streljao njenog muža Jevrema Markovića. Jevren Marković je brat Svetozara Markovića. Smatrate li da je Milanova smrt šteta za Srbiju? Milanova? Da. Milan je napravio tu grešku katastrofalnu po nalogu Austro-Ugarske, zaratio sa Bugarima i pokvario naše odnose sa Bugarima. Mi smo napali Bugarsku po nalogu Austro-Ugarske. Kada je Bugarska ratovala, imala drugi rat, mislim, sa Turcima, mi smo ih napali sledeće. I time smo u stvari napravili zlu krv koja nam se vraćala posle u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu gdje su Bugari mnogo klali. Svetili su nas. Mnogi pisci tvrde da mi još neku zlu krv od kosovskog boja vučemo. Neko prokletstvo. Da vam kažem, ne verujem baš mnogo u ta prokletstva, jer onda možete misliti kakva bi prokletstva stizala Britaniju i Ameriku. Ali naravno, njih će da stigne. Naročito Ameriku će da stigne uskoro prokletstvo, bit će zemljotresa, bit će rasnik nemira i to je zemlja koja je na kraju svoje karijere. Da bi gledaoci shvatili s kim razgovaram, jer mislim da većina njih vaše djela poznaju i da čitaju, vi ste studirali i drugovali sa Frenkijem. Ja sam studirao političke nauke, ne, ja sam išao u osnovnu školu, razred sam išao sa Frankom Simatovićem, on je drugi iz razreda, a studirao sam fakultet sa Jovicom Stanišićem, moj čuveni roman Vladari i senke, koji je izašao u 1994. godini, danas je bestseller. Koje godine ste završili političke nauke? Ja sam studirao dugo, ja sam upisao 69. Ne pitajte kad sam završio sam, kad sam se vratio iz Irana sa 33 godine, sreo me jedan drugi, lupio me, kaže, po ramenu, kaže, sad ti je došao Saša Tijenić, naš kolega za glavnog urednika koji nije završio fakultet. Kad vidi da nisi završio fakultet, a ne trpite, ima da te prebaci u knjigovodstvo. Kaže, bolje ti završio fakultet. I meni bi ostao engleski jezik i da opet završim taj fakultet. Tako da sam u nekoj 33. godini završio fakultet. Imam 4 dece. Bogat ste čovjek. Bogat. Pol? Mislim da je najvažnija stvar za Srbe da pravimo decu. I jedino što treba da se takmičimo između sebe, da dokazujemo ko je veći Srbin, ne pričom, ne vikanjem, ne kućama i ne automobilima, je deca. Da. Najveći Srbin je onaj koji ima najviše deca. Ja sam Beograđan, ja sam 4. generacija Beograđana. Moji su iz preko Užica, iz Hercegovine su došli u Užički kraj, u selo Ravni, pored Užica, ja sam 4. generacija u Beogradu, tako da ja nisam nešto drugovao sa studentima. Ja sam od 16. godine počeo da radim i od neke 18. godine sam bio novinar. Meni je novinarstvo bila strast i ja sam u 8 razreda osnovne škole, jer je bio onaj pismeni zadatak šta želite da budete kad porastete. Ja sam napisao da želim da budem novinar, pa onda poznati pisac.
Sve ste želje ispunili. Sve sam ispunio, Laguna je moj izdavač, moje knjige mogu da se kupe preko e-maila. O knjigama ćemo kasnije, vaš život. Moje su knjige prepune informacija, znači nisu lake za čitanje, nisu za budale, moram da kažem. Kako ste napisali prvu knjigu? Imao sam 38 godina kad mi je izašla prva knjiga Ta Varvarstvo ime Hristovo, odmah zatim je izašla knjiga Tajne albanske mafije, pa onda knjiga Tajne lopovskog zanata, pa sam onda napisao Pavelićev testament 1 i 2, prvi govori o saradnji komunisti i Ustaša od 1937. godine. On je sporazum između Moše Pijade i Mile Budaka u Sremskoj Mitrovici. To je užasna saradnja, Srbi nisu bili svesni te prevare koje se zvala komunizam i partizani. A druga knjiga se zove Žig komunizma o zločinima komunista Srba u Srbiji i Crnoj Gori. Tu su komunisti poludili, to je knjiga izašla 1991. Ja sam razotkrio da su oni zločinci svi bili, da su sve vreme rata šurovali sa Ustašama u Hrvatskoj